Tumačenje božanstvene liturgije od Nikolaja Gogolja. Pristup. Božanstvena liturgija je večno ponavljanje velikog podviga ljubavi koji je za nas izvršen. Bolujući od svoje nepostojanosti, čovečanstvo je odasvud sa svih krajeva svijeta, prebivajući u tami mnogoboštva i lišeno bogopoznanja, dozivalo svog Tvorca, osjećajući da poredak i slad može u sve da vrati jedino On, koji je stvorio svetove, zapovedivši im da se sladno kreću. Odasvud tvar koja je tugovala zvala je svog Tvorca. Sva tvar je vapajima dozivala uzročnika svog postojanja i ti vapaji su kroz usta proroka i izabranika postojali čujni. Predosjećali su i znali da će se Tvorac pritajan u stvorenjima lično objaviti čovjeku, pojaviti ne drugačije nego u liku stvorenja koje je stvorio po svom liku i podobiju. Očovječenje Boga na zemlji predosjećali su svi u mjeri u kojoj su njihove predstave o božanstvu bile jasne. Ali nigdje se tako jasno nije govorilo o tome kao kod proroka bogoizabranog naroda. Njegovo prečisto ovoploćenje od prečiste djeve naslučivali su čak i mnogobožci, ali nikada sa tako vidnom jasnoćom kao proroci. Vapaji su uslišeni, u svijetu se javio onaj kroz koga svijet postade. Među nama se javio čovjek kako su predosjećali, kako su naslučivali u dubokoj tami mnogoboštva, ali ne onako kako su ga njihovi neprečišćeni pojmovi predstavljali, ne u gordom sjaju i u veličini, ne kao osvetnik zločina, ne kao sudija koji je došao da kazni jedne, a nagradi druge, ne. Osjetio se krotki poljubaz brata, javio se načinom koji je jedino Bogu svojstven, onako kako su ga Božji proroci dobivši zapovest od Boga prorekli. Proskomidija. Sveštenik kojem predstoji vršenje liturgije dužan je da se još od prethodne večeri pribira tijelom i duhom, dužan je da bude izmiren sa svima i da nema ništa ni protiv koga. I kad dođe vrijeme, ulazi u hram. Zajedno sa đakonom vrši 3 poklona pred carskim dverima, celivaju ikonu Spasitelja, pa ikonu Bogorodice, klanjaju se prvo saboru svih svetih, a zatim i svim prisutnim ljudima koji stoje desno i lijevo, moleći tim poklonom oproštaj od svih i ulaze u oltar, govoreći u sebi riječi psalma. Ući ću u dom tvoj, poklonit ću se sa strahom hramu tvome svetome. Kada uđu u oltar, čine 3 poklona pred svetim prestolom, okrenuti ka istoku i cjelivaju sveto evanđelje na njemu, kao da cjelivaju samog Gospoda koji sjedi na prestolu. Cjelivaju potom i samu trpezu i pristupaju oblačenju u sveštene odežde da bi se odvojili ne samo od drugih, već i od sebe samih, da ih ništa ne podsjeća na sličnost sa ljudima obuzetim svakodnevnim brigama ovoga svijeta. Dok govore u sebi, Bože milosti budi meni grešnome, sveštenik i đakon uzimaju u ruke svoje odežde. Najpre se oblači đakon. Po dobijanju blagoslova od jereja oblači stihar, podriznik svetle boje, koja označava svjetlonosnu angelsku odeždu i ukazuje na neporučnu čistotu srca koja treba da bude neodvojiva od dostojanstva sveštenstva. Moli se pritom ovako: zaradovaće se duša moja Gospodu, jer me obuče u rizu spasenja i odećom veselja odenu me, kao ženiku stavi mi venac i kao nevestu ukrasi me krasotom. Zatim đakon celiva orar, dugu, usku traku, obeleže đakonskog čina koji im daje znak za početak svake crkvene radnje, postiče narod na molitvu, pojce na pojanje, sveštenika na sveštenodejstvo, sebe na angelsku brzinu i spremnost na služenje. Jer zvanje đakona je isto što i zvanje angela na nebesima i samim tim što je na njemu ova traka koja leprša poput vazdušnostog krila, brzim hodom po crkvi on izobražava po rečima zlatoustog angelsko letenje. Celivavši orar stavlja ga na rame. Zatim namlači narukvice koje mu stežu ruke iznad šaka radi veće spretnosti i slobode u vršenju predstojećih sveštenih radnji. Dok ih navlači, misli na svetvoreću i uvek dejstvujuću silu Božju i postavljajući desnu narukvicu govori: desnica tvoja, Gospode, proslavi se u sili, desna ruka tvoja, Gospode, sruši neprijatelje i obiljem slave svoje satrosi protivnike. Navlačeći narukvicu na lijevu ruku, đakon razmišlja o sebi kao stvorenju Božjih ruku i moli njega, svog Tvorca, da ga višnjim svojim rukovodstvom rukovodi i govori ovako: ruke tvoje stvoriše me i sazdaše me, urazumi me i naučit ću se zapovestima tvojim. Na isti način oblači se i sveštenik. Najpre blagoslovi oblači stihar, izgovarajući iste riječi kao i đakon, ali posle stihara ne stavlja jednostruki, već dvostruki orar koji pada preko oba ramena i obgrljuje vrat, spajajući se na grudima i tako spojen pruža se do kraja odežde,
označavajući pritom spojenost dvije dužnosti u svešteniku, jerejsku i đakonsku. Zato se i ne zove orar, već epitrahilj, i načinom na koji se oblači označava izlivanje blagodati na sveštenika odozgo, zbog čega se izgovaraju veličanstvene riječi pisma. Blagosloven Bog koji izliva blagodat svoju na sveštenike svoje kao miro na glavu, koje se sliva na bradu Aronovu, koje se sliva na skut od haljine njegove. Potom navlači narukvice na ruke, izgovarajući iste riječi kao i đakon, pa se preko podriznika i epitrahilja opasuje pojasom da mu širina odežde ne bi smetala u vršenju sveštenodejstva i da bi ovim opasivanjem izrazio svoju spremnost, jer opasuje se i čovjek kada se sprema na put, kada pristupa nekom dijelu ili podvigu. Opasuje se i sveštenik spremajući se na put nebeskog služenja i na svoj pojas gleda kao na snagu sile Božje koja ga osnažuje, pa zato i govori: Blagosloven Bog koji me opasuje silom i učini besprekornim put moj, koji mi okrepljuje noge kao jelenu i na visinu me postavlja, to jest u dom Gospodnji. Ako je sveštenik u zvanju višem od jerejskog, onda on privezuje na svoje bedro četvorugoni nadbedrenik na jednom od njegovih uglova, koji sad označava duhovni mač, sve pobeđujuću silu reči Božje, i objavljuje večitu borbu koja predstoji čovjeku u svetu, onu pobedu nad smrću koju je ostvario Hristos, da bi se besmrtni duh čovjekov čilo borio protiv svoje trošnosti. Zato ovaj nabedrenik ima izgled silnog oružja, pa se i veša o pojas u predelu bedara gdje je i snaga čovjekova. Zato se doziva i sam Gospod: opaši mač tvoj oko bedara svojih silni, lepotom svojom i dobrotom svojom, i širi se i uspeva i carovi radi istine, krotosti i pravde, i vodit će te divno desnica tvoja. Na kraju jerej oblači felon, gornju odeždu koja sve pokriva i označava vrhovnu Božju pravdu koja sve pokriva, izgovarajući sljedeće riječi: sveštenici tvoji, Gospode, obući će se u pravdu i prepodobni tvoji obradovaće se radošću. Odeven u vidu Božjeg oruđa, sveštenik stoji kao sasvim drugi čovjek. Bez obzira kakav je sam po sebi i ma kako malo bio dostojan svog zvanja, svi koji stoje u hramu gledaju na njega kao na oruđe Božije na koga se izliva Duh Sveti. Sveštenik kao i đakon pere svoje ruke izgovarajući riječi psalma: umiću sa nevinima ruke svoje i obići ću žrtvenik tvoj. Zatim čine 3 poklone izgovarajući riječi: Bože, milosti budi meni grešnom i pomiluj me. Umiveni, uspravljaju se i svetle kao i njihove odežde, ne izgledaju više kao ljudi, već skoro kao neka sjajna priviđenja. Đakon opominje na početak sveštenodejstva rečima: blagoslovi vladiko, a sveštenik počinje rečima: blagosloven Bog naš svagda sada i uvek i u vekove vekova. I potom obojica prilaze bočnom žrtveniku. Sam ovaj deo službe sastoji se u pripremanju onoga što je za službu potrebno, to jest u izdvajanju od prinosa ili hlebova prosfore, onoga hleba od koga u početku treba sastaviti tijelo Hristovo, a koji se zatim u njega pretvara. Pošto cijela proskomidija nije ništa drugo nego samo priprema za liturgiju, crkva je spojila sa njom uspomenu na prvo vrijeme Hristovog života, koje je bilo priprema za njegov podvig u svijetu. Proskomidija se sva vrši u oltaru pri zatvorenim dverima, na vučenoj zavesi, neviđena od naroda, kao što je i prvo vrijeme Hristovog života proteklo, neviđeno od naroda. Za one koji se u to vrijeme mole u hramu, čitaju se časovi, zbirka psalama i molitava koje su hrišćani čitali u 4 za njih važna doba dana. Prvi čas, kada za hrišćane počinje jutro, 3. čas u koji je sišao Duh Sveti, 6. čas kada je Spasitelj sveta bio prikovan na krst i 9. čas kada je ispustio Duh svoj. Pošto današnji hrišćani zbog nedostatka vremena i neprestane prezauzetosti ne mogu da vrše ova moljenja u označeno doba dana, časovi su spojeni i čitaju se odjedanput. Sveštenik prilazi bočnom žrtveniku ili predloženju koji se nalazi sa lijeve strane od Svetog prestola i označava drevnu bočnu komoru hrama, pa uzima jednu od prosvora da bi iz nje izvadio sredinu sa pečatom na kojoj je označeno ime Hrista Isusa, koja kasnije postaje tijelo Isusa Hrista. Ovim uzimanjem hleba od hleba jerej označava uzimanje tijela Hristovog od tijela djeve, rođenje bestelesnog u tijelu. Podsjećajući se da se rađa onaj koji je samoga sebe prineo na žrtvu za sav svijet, sveštenik u hlebu vidi jagnje koje se prinosi na žrtvu, a nož koji treba da izvadi jagnje podsjeća na žrtveni nož koji ima oblik koplja zbog sećanja na ono koplje kojim je bilo probodeno tijelo Spasitelja na krstu. Ne prati on svoje djelo ni rečima Spasiteljevim, ni rečima očevidaca
koji su tim događajima prisustvovali. Ne prenosi sebi u prošlost u vrijeme kada se dogodilo ovo prinošenje na žrtvu. To će učiniti kasnije u posljednjem dijelu liturgije. Onome što slijedi, on se obraća iz daleka, mišlju koja proriče, zato ispunjava ovo sveštenodejstvo rečima proroka Isaije, koji je isto tako iz daleka, iz tame vjekova, nedostižnom jasnoćom, proricao buduće čudesno rođenje, prinošenje na žrtvu i smrt. Zabadajući koplje u desnu stranu pečata, sveštenik izgovara reči Isaije, kao ovca na zaklanje bi vođen. A zatim zabadajući koplje u lijevu stranu govori, i kao nevino jagnje nemo pred onim koji ga striže, tako ne otvara usta svojih. U gornju stranu pečata, u smernosti njegovoj suce njegov uze. Zabadajući potom i u donju stranu izgovaraju se riječi proroka zamišljenog nad čudesnim poreklom osuđenog jagnjeta, a poreklo njegovo ko će iskazati. I vadi potom kopljem izrezanu sredinu hleba govoreći, jer se uzima sa zemlje život njegov i krstoliko ga rasjeca da označi krsnu smrt njegovu kao znak prinesene žrtve po kome će ja kasnije u vrijeme sveštenodejstva razdijeliti govoreći, žrtvuje se jagnje Božije koje uzima greh svijeta za život i spasenje svijeta. I okreće nagore stranu sa pečatom što nalikuje jagnjetu koje se prinosi na žrtvu, zabada koplje u desni bok posjećajući kako je vojnik koji je stajao ispod krsta probio spasiteljeva rebra i govori, jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah izađe krv i voda i onaj što vide posvjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. Ove riječi služe istovremeno đakonu kao znak da u svetu čašu ulije vino i vodu. Đakon do ovdje pobožno gleda na ovaj čin i svaku sveštenu radnju prati rečima koje izgovara u sebi, Gospodu se pomolimo. I na kraju ulivajući vino i vodu u čašu moli od sveštenika blagoslov za ovo sjedinjavanje. Ovako pripremljeni i vino i hljeb se kasnije u vrijeme uzvišenog sveštenodejstva koje slijedi pretvaraju u krv i tijelo Hristovo. U ponoći obrada prvostvorene crkve i svetih prvih hrišćana koji su ispunjavajući Hristove zapovesti i svetošću svog života bili bliži njemu, pristupa sveštenik drugim prosvorama da bi iz njih izvadio čestice u spomen svetih i stavio ih na isti diskos pored svetog hleba, pored samog Gospoda, kao što su i oni sami vatreno željeli da povazdan budu sa svojim Gospodom. Uzevši u ruke drugu prosvoru, vadi iz nje česticu u čast i spomen presvete Bogorodice i stavlja je sa desne strane svetoga hleba, izgovarajući reči Davidovog psalma. Stade carica s desne strane tebi odevena, u pozlaćene rize preukrašena. Zatim uzima treću prosvoru u spomen svetih i istim kopljem vadi iz nje 9 čestica, reže ih u 3 reda, po 3 u svakom. Prvu česticu vadi u ime Jovana Krstitelja, drugu za proroke, treću za apostole i njome završava prvi red i čin svetih. Zatim vadi četvrtu česticu u ime svetih otaca, petu u ime mučenika, šestu u ime prepodobnih i bolesnih otaca i matera i time završava drugi red i čin svetih. Potom vadi 7. česticu u ime čudotvoraca i besrebrenika, 8. u ime bogotaca Joakima i Jane i svetoga čiji je taj dan, 9. u ime Jovana Zlatoustog i Vasilja Velikog, već po tome čija se liturgija služi toga dana i time završava treći red i čin svetih. Svih 9 izvađenih čestica stavlja sveštenik na sveti diskos sa leve strane svetoga hleba. Hristos se javlja između svojih najbližih i među svetih svojih. Onaj koji obitava u svetima vidi se jasno, Bog usred bogova, čovjek između ljudi. I uzimajući u ruke četvrtu prosvoru za sve žive, sveštenik vadi iz nje čestice u ime cara, u ime sinoda i patrijarha, u ime svih živih pravoslavnih hrišćana i na kraju u ime onih koje želi da spomene i koji su ga molili da ih spomene. Zatim uzima posljednju prosvoru i vadi iz nje čestice u spomen svih preminulih, moleći se istovremeno da im se oproste gresi, počinjući od patrijarha, careva, onih koji su podigli hram, arhijereja koji je njega rukopoložio, ako je taj već među preminulim, pa sve do posljednjeg hrišćanina, vadeći čestice pojedinačno za one koje želi da spomene ili za one koji su molili da ih spomene. Na kraju, moli se za sebe da mu sve bude oprošteno i vadi česticu za sebe i stavlja je pored ostalih na diskos s donje strane svetog hleba. Tako, oko ovoga hleba, ovoga jagnjeta koji predstavlja samo Hrista, sabrana je sva njegova crkva, i торжествуjuća na nebu i voinstvujuća na zemlji. Sin čovječi se javlja među ljudima radi kojih se oplotio i postao čovjek.
Uzevši sunđer, sveštenik brižljivo skuplja pod iskosu sve čestice svetoga hleba, da bi bile u sigurnosti i da ništa ne ispadne. Sveštenik se odmiče od žrtvenika i klanja se kao da se klanja samom Hristovom oploćenju i pozdravlja ovdje u vidu hleba koji je na diskosu pojavu nebeskog hleba na zemlji, koga pozdravlja kazenjem tamjanom, izgovarajući pritom molitvu nad kadilom. Kada tamjana ti prinosimo, Hriste Bože naš, na miris miomira duhovnoga, a ti primiši go nadnebesni svoj žrtvenik, nic pošli nam blagodat presvetoga tvojega duha. Prenoseći se mislima u vrijeme kada se dogodilo rođenje Hristovo, obraćajući prošlost u sadašnjost, sveštenik gleda u ovaj bočni žrtvenik kao na tajanstvene jaslice u kojima se u to vrijeme nebo prenelo na zemlju. Nebesa postaju jaslice i jaslice nebesa. Okadivši zvezdicu, 2 zlatna luka sa zvezdom na vrhu, stavlja je na diskos i u njoj vidi zvijezdu koja je sijala iznad mladenca i izgovara reči. I zvezda došavši, stade na mesto gde beše dete. U svetom hlebu, odvojenom za žrtvoprinošenje, vidi novorođenog mladenca, diskos kao jasle u kojima leži mladenac, pokrivač vidi kao pelene koje su pokrivale mladenca. Okadivši prvi pokrivač, njime pokriva sveti hleb sa diskosom i govori psalam. Gospod se zacari, u krasotu se odenu. I dalje, psalam u kome se opeva divna visota Gospodnja. Okadivši drugi pokrivač, njime pokriva svetu čašu govoreći, vrlina tvoja, Hriste, pokri nebesa i hvale tvoje, puna je sva zemlja. I uzima zatim veći pokrivač, koji se zove sveti vozduh, pokriva njime i diskos i čašu zajedno, prizivajući Boga da nas zakrili okriljem krila svojih. Obojica se odmiču od predloženja, klanjajući se svetom hlebu, kao što su se pastiri i mudraci poklonili novorođenom mladencu, kadeći pred jaslicama i izobražavajući ovim kazanjem miomir iz tamjana i smirne, koje su mudraci prinijeli zajedno sa zlatom. Đakon kao i do sada stoji u sveštenika i kod svake radnje govori Gospodu se pomolimo, podsjećajući ga istovremeno kada svaka radnja treba da počne. Na kraju prima iz njegovih ruku kadionicu i podsjeća ga na molitvu koju sveštenik treba da uznese Gospodu za darove njemu pripremljene rečima. Nad predloženjem časnih darova Gospodu se pomolimo. I sveštenik počinje molitvu. Iako su ovi darovi samo pripremljeni, oni se od sada ni za šta drugo ne mogu potrebiti, zato i sveštenik čita za sebe jednu molitvu koja prethodi primanju darova predloženih za potonje prinošenje. Ove reči čine njegovu molitvu. Bože, Bože naš, koji si posla nebesni hleb, hranu celome svetu, Gospoda našega i Boga Isusa Hrista, Spasitelja, Izbavitelja i Dobrotvora, koji nas blagosilja i osvećuje. Ti sam blagoslovi ovo predloženje i primi ga u svoj nadnebesni žrtvenik, pomeni kao blagi čovjek koji ljubi one koji ti ga prinesuše i nas neosuđene sačuvaj pri sveštenodejstvu božanstvenih tajni tvojih. I posle molitve čini otpust proskomidije. Nakon otpuste đakon kadije predloženja, a potom i sveti presto u nakrst. Misleći na zemaljsko rođenje onoga koji je rođen pre svih vekova, koji je svuda prisutan i sve ispunjava, govori u sebi. U grobu telesno, u adu s dušom kao Bog, u raju s razbojnikom i na prestolu bio si Hriste, sa Otcem i Duhom, sve ispunjavajući, neograničeni. I izlazi iz oltara sa kadionicom u ruci, da bi miomirisom ispunio celu crkvu i pozdravio sve koji su se okupili na svetu trpezu ljubavi. Kađenje se vrši uvijek na početku službe, kao što je u domaćem životu kod svih istočnih naroda svakom gostu, kada uđe u kuću, bilo ponuđeno da se opere i namiriše. Ovaj običaj je sasvim prešao i na ovo nebesko slavlje, na tajnu večeru koja se zove liturgija, u kojoj se tako čudesno spaja služenje Bogu sa prijateljskim gošćenjem svih, čemu je primjer pokazao sam Spasitelj posurivši svima i opravši svima noge. Kadeći i klanjajući se svima jednako i bogatom i siromašnom, đakon kao sluga Božji sve ih pozdravlja kao najmilije goste nebeskom domaćinu, istovremeno on se klanja likovima svetitelja, jer su i oni gosti koji su došli na tajnu večeru. U Hristu su svi živi i nerazdvojni. Ugotovivši i ispunivši miomirisom hram, on se vraća u oltar i iznova ga kadi da bi na kraju odložio kadionicu, prišao jereju i zajedno sa njim stao pred sveti prestol. Kada stanu pred sveti prestol, sveštenik i đakon se triput poklone ničice i pripremajući se da počnu služenje liturgije, prizivaju Duha Svetoga, jer cijelo njihovo služenje treba da bude duhovno. Duh je učitelj i nastavnik molitve, jer ne znamo šta ćemo se moliti, govori apostol Pavle, nego se sam Duh moli za nas uzdisajima neiskazanim. Moleći Svetoga Duha da se useli u njih i da ih uselivši se očisti radi služenja, sveštenik i đakon 2 put ponavljaju pesmu kojom su angeli pozdravili rođenje Isusa Hrista. Slava na visinama Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
I odmah iz ove pjesme otvara se crkvena zavesa, koja se otvara samo tada kada se misli onih koji se mole uzdižu ka višim gornjim stvarima. Sada otvaranje gornjih dveri posle angelske pjesme označava da Hristovo rođenje nije bilo svima otkriveno, da su o njemu znali samo angeli na nebesima, Marija i Josif, mudraci koji su došli da se poklone i da su ga proroci izdaleka ugledali. Sveštenik i đakon govore o sebi: Gospode, otvori usne moje, usta će moje objaviti hvalu tvoju. Sveštenik celjeva evanđelje, đakon celjeva svetu trpezu i priklonivši svoju glavu podsjeća na početak liturgije, držeći orar trima prstima govori: vreme da se služi Gospodu, vladiko blagoslovi. Sveštenik ga blagosilja rečima: blagosloven Bog naš, svakda sad i uvek i u vekove vekova. Đakon, misleći na svoje predstojeće služenje u kojem treba da se upodobi angelu i kao on da leti od prestola ka narodu i od naroda ka prestolu, da sve sabere u jednu dušu i da bude tako reći sveta pokretačka sila, i osjećajući da nije dostojan takvog služenja, smireno moli Jereja: pomoli se za mene, vladiko sveti. Da upravi Gospod korake tvoje, odgovara mu na to Jerej: pomeni me, vladiko sveti. Da te pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i u vekova vekova. Đakon tiho i saglasno izgovara amin i izlazi iz oltara na severne dveri ka narodu. Penje se Namon koji se nalazi ispred carskih dveri, ponavljajući još jednom za sebe: Gospode, otvori usne moje i usta će moje objaviti hvalu tvoju. Okrenut prema oltaru još jednom poziva Jereja: blagoslovi, vladiko. Iz dubine svetinje Jerej odgovara na to: blagosloveno carstvo. I liturgija počinje. Liturgija oglašenih. Drugi deo liturgije zove se liturgija oglašenih. Kao što je prvi deo proskomidija odgovarao prvim godinama Hristovog života, njegovom rođenju, otkrivenom samo angelima i malom broju ljudi, i njegovom detinjstvu kada je živio nepoznat do vremena kada se javio, tako i drugi deo liturgije odgovara njegovom životu u svijetu među ljudima kojima je oglasio riječ istine. Zove se liturgija oglašenih još i zbog toga što je u prvim hrišćanskim vremenima bilo dopušteno da na njoj prisustvuju i oni koji su se pripremali da postanu hrišćani, koji nisu primili sveto krštenje, a bili su u broju oglašenih. Sam tok njenog sveštenodejstva sastoji se u čitanju proroka, apostola i svetog evanđelja i prvenstveno je oglašavajući. Jerej počinje liturgiju vozglasom iz dubine oltara: blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Kao što je oploćenjem Sina svijet jasno upoznao tajnu Trojice, tako i trojični vozglas prethodi i unapred osvetljava početak svakog sveštenodejstva, i onaj koji se moli udaljujući se od sveta treba da se od samog početka postavi u carstvo Trojice. Dok stoji na Amonu, okrenut carskim dverima, izobražavajući sobom angela koji postiče ljude na molitvu, đakon sa 3 prsta desne ruke podiže orar, podobi angelskog krila, i poziva na molitvu sav okupljeni narod onim istim molitvama kojima se crkva od apostolskih vremena nepromenjeno moli, počinjući sa moljenjem za mir bez koga se ne smije moliti. Pobožni narod, osenjujući se krstnim znakom, nastoji da svoja srca obrati u harmonično naštimovane strune instrumenta koje će dodirnuti svaki vozglas đakona, misaono kličući zajedno sa horom pevača: Gospode, pomiluj. Stojeći na Amonu i držeći molitveni orar, čime izobražava i uzdignuto krilo angela koji postiče ljude na molitvu, đakon poziva prisutne da se mole za višnji mir i spasenje duša naših, za mir čitavog sveta, za nepokolebljivo sveti Božji crkava i sjedinjenje svih, za sveti hram i za one koji se verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, za arhijereja, za sav klir, za blagoverni hristoljubivi narod, za sve pravoslavne hrišćane, za grad ili selo ili obitelj ili hram gdje se služi ova liturgija, za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, za izbavljenje od svake nevolje, gnjeva i nužde. Sabirajući sve ovim sveobuhvatnim nizom molitava koji se zove Velika jektenija, narod koji se moli na svaki pojedinačni poziv kliče sa horom pevača: Gospode, pomiluj. Da bi podsjetio da su naša moljenja slaba, da im nedostaje duševna čistota i nebeski život, đakon poziva, sećajući se onih koji su znali da se bolje od nas mole, da predamo sami sebe i jedan drugoga i sav naš život Hristu Bogu. Iskreno želeći da predamo sami sebe i jedan drugoga i sav život Hristu, kao što su to znali da čine zajedno sa Majkom Božjom sveti bolje od nas, sva crkva zajedno sa horom pevača uzvikuje: Tebi, Gospode. Niz moljenja sveštenik završava trojičnim slavoslovljem koje ide kroz celu liturgiju, kao nit koja sve povezuje, počinjući i završavajući svaku njenu radnju. Narod koji se moli odgovara i potvrđuje: Amin, neka tako bude.
Đakon silazi iz Samona, počinje pevanje antifona. Antifone, neizmjenično pevane pesme izabrane iz psalama, koje proročki nagoveštavaju dolazak Sina Božeg u svet, pevaju neizmjenično pojci u obema pevnicama. Za vrijeme dok se peva prvi antifon, sveštenik se u oltaru tiho moli, a đakon u molitvenom stavu stoji pred ikonom Spasitelja držeći orar se 3 prsta. Kada se završi pevanje prvog antifona, đakon ponovo odlazi namvon i poziva one koji se mole ovim rečima. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod molitveno kliče, Gospode pomiluj. Obrativši pogled ka horovima svetih, đakon ponovo poziva da se setimo Majke Bože i svih svetih i da predamo sami sebi jedan drugoga i sav život svoj Hristu Bogu. Narod kliče, tebi Gospode. Trojičnim slavoslovljem završava se prvi antifon. Sva crkva odgovara i potvrđuje amin. Počinje pevanje drugog antifona. Za vrijeme predloženja drugog antifona sveštenik se u oltaru tiho moli. Đakon u molitvenom stavu stoji pred ikonom Spasitelja držeći orar se 3 prsta. Kada se pojanje završi, on opet ulazi nambon i okrenut prema horu sveti poziva kao i ranije rečima. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod kliče, Gospode pomiluj. Đakon poziva, zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Narod kliče, Gospode pomiluj. Podižući pogled ka horovima svetih, đakon nastavlja, pomenuši prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Narod kliče, tebi Gospode. Trojičnim slavoslovljem završava se ovo moljenje. Amin, potvrđuje i odgovara cijela crkva. Đakon silazi iz Samona. Sveštenik u još zatvorenom oltaru tiho se moli ovim rečima. Ti si nam darovao ove zajedničke i saglasne molitve, ti si dvojici ili trojici koji se slože u ime Tvoje, obećao da daš ono za što se mole. Ti sam i sada ispuni na korist molbe slugu Tvojih, dajući nam u sadanjem veku poznanje istine Tvoje, a u budućem darujući nam život večni. Sa pevnice gromko da svi čuju, pevaju se blaženstva koje otkrivaju poznanje istine u ovome veku i večni život u budućem. Narod koji se moli ponavlja reči blagorazumnog razbojnika koji se i na krstu obratio Hristu. Sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvu svome. Zatim ponavlja reči Spasitelja. Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Oni koji se ne uznose i ne gorde svojim umom. Blaženi koji plaču, jer će se utešiti. Oni koji plaču više zbog sopstvenih nesavršenstava i sagrešenja, nego zbog nevolja i uvreda koje im se nanose. Blaženi i krotki, jer će naslediti zemlju. Oni koji se ni na koga ne gneve, svima praštaju, sve ljube, koji imaju oružje, sve pobeđujuću krotost. Blaženi gladni i željni pravdi, jer će se nasititi. Oni gladni nebeske pravde, željni da je ostvare najpre u sebi samima. Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Oni koji se stradavaju sa svakim bratom i u svakom koji moli vide samog Hrista koji za njega moli. Blaženi čistim srcem, jer će Boga vidjeti. Kao što se u čistom ogledalu mirne vode, neuzmućene ni peskom ni muljem, ogleda jasno nebeski svod, tako i u ogledalu čistog srca, neuzmućenog strastima, nema ničeg ljudskog, nego se sam lik Božji u njemu ogleda. Blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božjim nazvati. Podobno samom Sinu Božjem, koji je sišao na zemlju da bi unio u mir u duše naše, tako i oni koji unose mir i smirnost domove nazvaće se pravim sinovima Božjim. Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Iznani zbog obznanjivanja pravde, ne na rečima, već miomirom cijelog svog života. Blaženi ste kad vas uzasramote i usprogone i reknu na vas svakojake rđave reči, lažući mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Velika, jer je zasluga njihova trojaka, prva, što su već sami po sebi bili nevini i čisti, druga, što su iako čisti bili oklevetani, i treća, što su se kao oklevetani radovali što stradaju za Hrista. Pobožni narod ganuto ponavlja ove Spasiteljeve reči koje nagoveštavaju ko se može nadati večnom životu u budućem veku, ko su istiniti carevići, sanasljednici i saučesnici nebeskog carstva. Sada se tožestveno otvaraju carske dveri kao vrata samog carstva nebeskog i pred očima svih okupljenih stoji sjajni presto kao mjesto slave Božje i vrhovno učilište odakle ishodi k nama poznanje istine i objavljuje se život vječni. Pristupajući prestolu, sveštenik i đakon uzimaju se njega evanđelje i nose ga narodu ne kroz carske dveri, nego oko oltara kroz bočne dveri koje podsjećaju na dveri sporedne odaje iz koje su se u prvim vremenima iznosile knjige na sredinu hrama radi čitanja.
Narod gleda na evanđelje koje nose ruke smirenih služitelja crkve kao na samog spasitelja koji po prvi put izlazi na božansku propoved. Izlazi on na uske severne dveri kao nepoznat do sredine hrama da bi se pokazao svima i vratio u svetinju carskim dverima. Božji služitelji se zaustavljaju na sredini hrama, obojica priklanjaju glave. Jerej se tiho moli da onaj koji je na nebu stvorio vojske angela i nebeske činove, da služe slavi njegovoj, sada zapovedi samim tim silama i angelima nebeskim koji se služuju sa nama da zajedno sa njima uđu u svetinju. Đakon pokazujući molitvenim orarom na carske dveri govori svešteniku: Blagoslovi vladiko sveti hod, blagosloven hod svetih tvojih svagda sada i uvek i u vekova vekova, oglašava se na te reči jerej. Đakon daje jereju da celiva sveto evanđelje pa ga nosi u oltar. Kod carskih dveri zastaje, svojim rukama podiže evanđelje i glasno govori: premudrost. Time kazuje da slovo Božje, sin Božji i večna premudrost Božja kroz evanđelje koje on svojim rukama sada podiže blagovesti svetu. Odmah zatim govori smerno stanimo, da bi nas podigao iz lenjog i nemarnog stajanja. Narod zajedno sa horom uzdižući se duhom poziva: hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu. Sine Boži, divni u svetima, spasi nas koji ti pevamo aleluja. U jevrejskom jeziku riječ aleluja znači: dolazi Gospod, hvalite Gospoda. Ali tako da po smislu sveštenog jezika riječ dolazi krije u sebi i sadašnjost i budućnost, to jest onoga koji je došao i koji će opet doći i označava večno prisustvo Božije. Ova riječ prati sve svešteno radnje kada sam Gospod izlazi pred narod u vidu evanđelja ili svetih darova. Evanđelje koje je objavilo riječ života postavlja se na sveti presto. Sapenice se razdežu ili pesme u čast praznika toga dana ili pohvalni tropari i himne u čast svetoga koga crkva slavi toga dana, zato što se on upodobio onima koje je Hristos naveo u pročitanim blaženstvima i što je živim primjerom svoga života pokazao kako se sledujući Hristu može uzleteti u život večni. Kada se završe tropari, nastaje vrijeme pjevanja tri svete pesme. Izmolivši za sebe blagoslov od jereja, đakon staje na carske dveri i podržujući orar daje znak povicima. Tožestveno, gromoglasno, tri svetom pesmom oglašava se sva crkva trojičnim obraćanjem Bogu: Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Obraćanjem Sveti Bože tri sveta pesma objavljuje Boga Oca, obraćanjem sveti krepki Boga Sina, njegovu silu, njega kroz koga je sve postalo, obraćanjem sveti besmrtni, njegovu besmrtnu misao, večno živu volju Boga Duha Svetoga. Tri puta povici pevaju ovu pesmu da bi u svima glasno odjeknulo da je sa večnim postojanjem Boga postojalo u njemu večno postojanje Trojice i da nije bilo vremena da je Bog bio bez reči ili da je reči njegovoj nedostajao Duh Sveti. Reči Gospodnje nebesa se stvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njegova, govori prorok David. Svako iz sabranog naroda razume da i u njemu kao i u podobiju Božjem postoji isto takva trojičnost, postoji on sam, njegova reč i njegov duh ili misao pokrenuta riječju, ali da je njegova ljudska riječ nejaka, da se troši uzalud i ne tvori ništa i duh njegov, zaviseći od svih spoljnih utisaka, ne pripada njemu i da samo usled njegovog uzdizanja u Bogu dobija u njemu silu, u reči se ispoljava Božja reč, u duhu duh Božiji. I obraz Trojice kao tvorca ogleda se u tvorevini i tvorevina postaje podobna tvorcu. Sve ovo razume svako ko se pevajući trisvetu pesmu tiho moli da ga Bog sveti, krepki i besmrtni, očistivši ga od greha, učini svojim hramom i prebivalištem i tri puta ponavlja u sebi: Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveštenik u oltaru moli se tiho da ova tri sveta pesma bude primljena, tri puta se klanja pred svetim prestolom i tri puta u sebi ponavlja: Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni. Isto kao i on, đakon tri puta ponavlja istu tri svetu pesmu i tri puta se klanja zajedno sa sveštenikom pred svetim prestolom. Pošto se tri puta pokloni, jerej odlazi na gornje mjesto kao u dubinu bogopoznanja, odakle nam je potekla tajna presvete Trojice, kao u najuzvišenije mjesto gdje Sin jedinstvom Duha Svetoga prebiva u naručju Oca. Uzlaženjem jerej izobražava uzlaženje samog Hrista u tijelu, u naručje i u očevo, pozivajući čovjeka da se ustremi naručju očevom kroz preporađanje koje je prorok Danilo izdaleka vidio svojim svetlim viđenjem Sina čovječeg kako dolazi čak do starca. Jerej stupa na gornje mjesto govoreći: Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, i na poziv đakona blagoslovi vladiko gornji presto, blagosilja ga i kaže: Blagosloven si na prestolu slave carstva tvoga, ti koji sjediš na herovimima, svagda sada i uvek i u vekova vekova. Sjeda na gornje mjesto pored onog koje je naznačeno za arhijereja. Kao Božji apostol i njegov zastupnik okrenut je narodu i obraća pažnju na slušanje predstojećeg čitanja apostolskih poslanica.
Samim sedenjem svojim izobražava on jednakost sa apostolima. Čtec sa apostolom na rukama izlazi na sredinu hrama. Đakon se obraća prisutnima, pazimo. Sveštenik iz dubine oltara upućuje čtecu i svim prisutnim želju mira. Narod odgovara istim načinom. Kako njegovo služenje treba da bude duhovno, podobno služenju apostola koji nisu govorili svoje riječi, nego je Duh Sveti pokretao njihove usne, narod mu ne odgovara mir tebi, nego i duhu tvome. Đakon glasno kaže, premudrost, gromko, razgovetno, da bi svi čuli svaku riječ, čtec, revnosno, srcem koje usvaja, dušom koja žudi, razumom koji traži unutrašnji smisao onoga što se čita, počinje da čita apostol. Narod sluša, jer čitanje apostola služi kao stepenik ili lestvica ka boljem razumijevanju evanđelja koje se čita malo kasnije. Kad čtec završi čitanje, Jerej mu glasno kaže iz oltara, mir tebi, on odgovara i duhu tvome. Đakon glasno kaže, premudrost, hor gromko, aliluja, čime nagoveštava da se približava Gospod koji dolazi da govori narodu ustima evanđelja. Sa kadionicom u rukama đakon ide da ispuni hram miomirisom tamjana za doček nadolazećeg Gospoda, podsjećajući nas na duhovno očišćenje duša naših, kojima treba da pazimo na miomirisne reči evanđelja. Sveštenik se u oltaru tiho moli da bi u našim srcima zasijala svetlost bogopoznanja i da bi naše duhovne oči bile otvorene za razumijevanje onoga što evanđelje objavljuje. A narod se usrdno moli da ista svetlost zasija u njihovim srcima, pripremajući se tako za slušanje. Isprosivši blagoslov od Jereja, đakon dobio od njega uputstvo. Bog molitvama svetoga slavnog apostola i evanđelista izgovara njegovo ime, da tebi, blagovestitelju, da reč sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenog sina njegova, Gospoda našega Isusa Hrista. Đakon uzlazi navon, dok pred njim idu svećonosci sa upaljenim svećama, koje označavaju sve prosvećujuću svetlost Hristovu. Sveštenik iz oltara glasno govori narodu, premudrost, smejeno stanimo, čujmo sveto evanđelje, mir svima. Hor odgovara i duhu tvome i đakon počinje da čita. Svi, pobožno priklonivši glave, paze na čitanje evanđelja kao da je sam Hristos ispred njih i staraju se da srcima prime sjeme svete riječi koje ustima služitelja seje sam sejač nebeski, ne onim srcima koje spasitelj upoređuje sa zemljom kraj puta, na koju može i da padne semenje, ali ga ptice što naleću zle pomisli pozobaju, ne onim srcima koje on upoređuje sa kamenitim tlom, koje je samo sa vrha prekriveno zemljom. Ova srca, iako željno primaju reč, ona ne hvata duboka korena, jer i samo srce nema dubine, isto tako ne ni onim srcima koje on upoređuje sa neočišćenom njivom, koju guši trnje, na njoj seme i nikne, ali sa njim raste i trnje, svetske muke, brige, bezbrojne primamljivosti svetskog ubistvenog života, sa njegovim varljivim ugodnostima, takva srca guše mladu biljku i seme ostaje bez ploda. Ne, nego prijemčivim srcima koja on upoređuje sa dobrom zemljom, koja daje plod 100-struko, 60-struko i 30-struko, srcima koja, pošto su primila seme u sebe, kad izađu iz crkve, puste ovo da raste u domovima, u porodicama, u službi, na poslu, na odmoru, na zabavama, u razgovorima sa ljudima i kada su sama sa sobom. Riječju svaki verni nastoji ne samo da sluša, nego i da tvori i da bude sličan onome koga spasitelj upoređuje sa čovekom mudrim, koji gradi kuću ne na pijesku, već na kamenu, tako da ako i po izlasku iz crkve navale na njega kiše, bujice i bure svih nevolja, njegova duhovna kuća ostane postojana kao tvrđava na kamenu. Kada se završi čitanje, sveštenik iz oltara glasno kaže đakonu, mir tebi, blagovjestitelju. Podižući glave, svi prisutni sa osjećanjem blagodarnosti kliču zajedno sa horom. Slava tebi, Gospode, slava tebi. Stojeći na carskim dverima, sveštenik prima od đakona evanđelje i stavlja ga na presto kao reč koja je izašla od Boga i njemu se vratila. Oltar koji predstavlja gornja nebeska naselja sada se skriva od očiju, zatvaraju se carske dveri i time se pokazuje da nema drugih vrata za carstvo nebesko sem onih koje je otvorio Hristos i kroz koja se može proći jedino sa njim. Ja sam vrata. U prva hrišćanska vremena ovdje je bilo mjesto propovedi, objašnjavalo se i tumačilo pročitano evanđelje. Pošto se danas propovedi često odnose i na druge tekstove i ne služe uvijek objašnjavanju pročitanog evanđelja, da se ne bi remetio sladni poredak i povezano sveštene liturgije, propoved se prenosi na završetak. Izobražavajući angela koji pobuđuje ljude na molitvu, đakon ide namon da pokrene sabrani narod na još jaču i predježniju molitvu. Recimo svi i sve duše i od svega uma svoga recimo, poziva on i podiže trima prstima molitveni orar. Predajući se molitvi svim svojim bićem, prisutni kliču, Gospode pomiluj.
Umnožavajući molbe trokratnim prizivanjem milosti, đakon ponovo poziva da se mole za sve ljude koji su na različitim dužnostima i zvanjima, počinjući od viših, gdje je čovjeku teže, gdje su i veće smetnje i gdje mu je potrebna pomoć od Boga. Svako od prisutnih, znajući koliko blagostanje mnogih zavisi od toga da li više vlasti časno ispunjavaju svoje obaveze, moli se za njih sa posebnom usadnošću da ih Bog urazumi i pouči u časnom ispunjavanju njihovog zvanja i svakome da snagu da časno pređe svoj životni put. Moli se za njih usrdno izgovarajući ne jednom Gospode pomiluj već 3 puta. Ceo niz ovih molitava naziva se suguba jektenija ili jektenija usrdnog moljenja. I sveštenik se u oltaru pred svetim prestolom usrdno moli da sve opšte umnožene molitve budu uslišene, pa se njegova molitva zove molitva usrdnog moljenja. Ako se toga dana vrši kakvo prinošenje za upokojene, onda se posle sugube jektenije izgovara jektenija za upokojene. Držeći orar 3 prstima, đakon poziva da se molimo za upokojenje duša slugu Božih koje po imenice spominje, da bi im Bog oprostio svaki greh voljni i nevoljni i da bi ih Bog nastanio zajedno sa dušama gdje pravednici počivaju. Ovdje svako od prisutnih spominje sve srcu bliske usnule i na svako pozivanje đakona odgovara Gospode pomiluj, moleći se usrdno i za svoje i za sve usnule hrišćane. Milost Božju, carstvo nebesko i oproštaj grehova njihovih molimo od Hrista besmrtnoga cara i Boga našega. Narod peva zajedno sa horom podaj Gospode. Sveštenik se moli i u oltaru da pobedite smrti i darodavac života u pokoju duše usnuli slugu svojih u mjestu svjetlom, u mjestu cvetnom, u mjestu odmora odakle odbeže svaki bol, tuga i uzdisanje i moleći se da im se oprosti sve što su učinili, svaki greh gromko uzvikuje. Jer si ti vaskrsenje i život i pokoj usnuli slugu tvojih Hriste Bože naš i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i svesvetim i blagim i životvornim tvojim duhom sad i uvek i u vekove vekova. Potvrđujući amin, hor odgovara. Đakon počinje jekteniju za oglašene. Iako je danas rijetko da ima onih koji nisu primili sveto krštenje, a koji se ubrajaju oglašene, ipak svako od prisutnih treba da pomisli kako je svojom verom i delima daleko od vernih koji su se udostojili da prisustvuju trpezi ljubavi u prvim vekovima hrišćanstva. Da vidi da je tako reći samo oglašen Hristom, koga nije unao u svoj život, razumom slušajući njegove riječi, ali ne ispunjavajući ih, da vidi svoju hladnu veru u kojoj nema ognja se praštajuće ljubavi ka bližnjem, koja sažiže duševnu grubost i da krštenjem vodom u ime Hrista ne dostiže rođenje u duhu, bez koga je bezvredno njegovo hrišćanstvo, po rečima samog Spasitelja. Ko se ne rodi odozgo, neće vidjeti carstva nebeskog. Saobražavajući se sa ovim mislima, svako od prisutnih skrušeno ubraja i sebe u red oglašenih i na poziv đakona, oglašeni, pomolite se Gospodu, iz dubine srca odgovara Gospode pomiluj. Verni poziva đakon, pomolimo se za oglašene, da ih Gospod pomiluje, da ih nauči reči istine, da im otkrije evanđelje pravde, da ih prisajedini svoje svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, da ih spase, pomiluje, zaštiti i sačuva blagodaću svojom. A verni, znajući kako su malo dostojni da budu nazvani vernima, mole se za oglašene, mole se za sebe i na svaki pojedini đakonov poziv skrušeno uzvikuju, Gospode pomiluj. Đakon poziva, oglašeni glave svoje Gospodu priklonite. Svi saginju svoje glave, kličući u srcu svom, tebi Gospode. Sveštenik se tiho moli za oglašene i za one koji su svojom smirenošću sebe stavili u red oglašenih. Moli se ovim rečima. Gospode Bože naš, koji na visinama živiš i na smirene gledaš, koji si nisposlao spasenje rodu ljudskom, jedinorodnog Sina Tvoga i Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista, pogledaj na sluge Tvoje oglašene, koji su priklonili glave svoje tebi i u pogodno vrijeme udostoji ih ponovnog rođenja, otpuštanja grehova i odeće nepropadljivosti, prisajedini ih Tvojoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi i ubroji ih u Tvoje izabrano stado, da i oni s nama slave prečasno veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Hor zagrmi, amin. Da bi podsjetio da je nastupilo vreme kada su ranije izvodili iz crkve oglašene, đakon glasno oglašava. Oglašeni izađite. I odmah zatim povišenim glasom oglašava i drugi put. Oglašeni izađite. A potom i treći put. Vi koji ste oglašeni izađite, niko od oglašenih da ne ostane. A vi koji ste verni, opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Osjećajući svoju nedostojnost, svi da svi zadrhte od ovih reči. Obraćajući se misleno samom Hristu, koji je iz Božijeg hrama isterao bezobzirne prodavce i bestidne trgovce,
koji su njegovu svetinju pretvorili u tržnicu, svako od prisutnih stara se da iz hrama svoje duše istera onog oglašenog i nepripremljenog, da boravi u svetinji i doziva samog Hrista, da podigne u njemu čoveka verna, koga će se prisjediniti izabranom stadu o kome je apostol rekao: narod svet, ljudi koji se obnavljaju, kamenje ugrađeno u duhovni hram. Onom stadu onih pravih vernih koji su prisustvovali liturgiji u prvim vekovima hrišćanstva, a čiji likovi sada posmatraju se ikonostasa. I obuhvatajući ih sve svojim pogledom, poziva ih u pomoć kao braću koja se sada mole na nebu, jer prestoje najsvetije radnje, počinje liturgija vernih. Liturgija vernih. U zatvorenom oltaru jerej prostire na svetom prestolu Antimis, to znači umjesto stola, platno na kome je izobraženo tijelo Spasitelja, na kome će biti postavljeni sveti hljeb i čaša ispunjena vinom i vodom, pripremljeni još na proskomidiji, a koji će sada sa bočnog žrtvenika biti торжествено prenesen tako da ga svi verni vide. Prostiranje Antimisa je podsjećanje na vreme gonjenja hrišćana, kada crkva nije imala postojanog prebivališta i pošto nije mogla da nosi sa sobom sveti presto, počela da upotrebljava ovo platno u kome su čestice moštiju, i tako je i ostalo da bi ukazivalo da i sada ona nije privezana ni za kakvo zdanje, grad ili mjesto, već da kao lađa plovi po talasima ovoga sveta, ne spuštajući nigde svoje kotve, njene kotve su na nebesima. Prostirući Antimis, jerej prilazi svetom prestolu kao da mu prvi put pristupa i kao da se tek sada sprema da počne bogosluženje. U vrijeme prvih hrišćana tek se sada otkrivao presto, dotad je bio pokriven i zastrt, tek se sada otvarao posle izlaska oglašenih kada su počinjale molitve vernih. Dok je oltar još zatvoren, sveštenik prilazi prestolu i dvema molitvama vernih moli se za svoje očišćenje, da bez osude stane pred sveti žrtvenik i prinese žrtve svetim čistim svjedočanstvom svoje savjesti. Đakon stoji na ambonu usred crkve, izobražava angela, pobuditelja na molitvu i držeći orar trima prstima, poziva sve verne da se mole onako kao što je to on učinio na početku liturgije oglašenih. Nastojeći da svoja srca usaglase sa mirom, koji je sada najpotrebniji, svi verni prizivaju: Gospode, pomiluj. I još snažnije se mole za višnji mir i spasenje duša naših, za mir svega sveta, za nepokolebljivost Božih crkava i sjedinjenje svih, za sveti hram i za one koji sa vjerom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, za izbavljenje od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde. I još jače uzvikuju u srcima svojim: Gospode, pomiluj. Đakon oglašava premudrost. Ovim se pokazuje da se ista mudrost, isti večni Sin Božji koji je izašao da poseje reč života u vidu evanđelja, sada pod vidom svetog hleba prinosi na žrtvu za sav svet. Podstaknuti ovim podsjećanjem, svi prisutni usmeravaju svoje misije na predstojeća najuzvišenija sveštenodejstva i služenje. Jerej koji služi tiho se moli pred svetim preselom ovom uzvišenom molitvom: niko od vezanih telesnim pohotama i slanstvima nije dostojan da priđe ili da se približi ili da služi liturgiju tebi, care slave, jer tebi služiti veliko i strašno i samim nebeskim silama, no ipak radi neiskazanog i neizmjenog čovekoljublja svoga, nepromenjivo i neizmenjivo postao si čovjek i bio si nam arhijerej kao vladika svih, predao si nam sveštenodejstvo liturgijske i beskrvne žrtve. Jer ti jedini, Gospode Bože naš, vladaš nebeskim i zemaljskim tvarima, ti si nošen na prestolu herujinskom, Gospod Serafima i car Izraelja, jedini si svet i u svetima počivaš. Zato molim tebe, jedinoga blagoga i gotovog, da sasluša. Pogledaj na mene grešnog i nepotrebnog slugu tvoga i očisti moju dušu i srce od zle savjesti i osposobi me silom tvoga svetoga duha da obučen u blagodat sveštenstva predstanem ovom svetom prestolu tvome i sveštenodejstvujem sveto i prečisto tijelo tvoje i prečasnu krv, jer tebi prilazim priklonivši glavu svoju i molim ti se. Ne okreni lice tvoje od mene, niti me odbaci od dece svoje, nego me udostoj da ti ja, grešni i nedostojni sluga tvoj, prinesem ove darove. Jer si ti koji prinosi, koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje, Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Prije ove molitve otvaraju se carske dveri, tako da se vidi jerej koji se moli sa podignutim rukama. Đakon sa kadionicom u rukama izlazi da pripremi put caru svih i obilnim kađanjem podiže oblake kadionog miomirisa na kojima će se proneti onaj koji je nošen heruvimima, napominjući svima da njihova molitva treba da se uzdigne kao kad pred Gospodom, da bi se svi koji su po rečima apostola Hristov miomir podsjetili da treba da budu čisti kao heruvimi kako bi mogli Gospoda poneti.
Pojci u obema pevnicama u ime cijele crkve pjevaju heruvimsku pjesmu. Mi koji heruvime te jasmine izobražavamo i životnome trojici trisvetu pjesmu pjevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo, kao oni koji će primiti cara svih, angelskim silama nevidljivo praćenoga. Kod starih Rimljana bio je običaj da se novoizabrani car iznese pred narod u pratnji legiona vojnika na štitu zaklonjen mnoštvom uzdignutih kopalja. Ovu heruvimsku pjesmu sastavio je sam imperator koji se bacio u prah sa svom svojom zemaljskom veličinom pred veličinom cara svih, koga na kopljima nosi heruvimi i legioni nebeskih sila. U prvim vremenima sami carevi su smireno stajali u red služitelja prilikom iznošenja svetoga hleba. Pevanje ove pjesme se udešava da bude kao angelsko, podobno onom koje na visinama pjevaju nevidljive sile. Jerej i đakon ponavljaju sebi istu heruvimsku pjesmu i prilaze bočnom žrtveniku gdje je obavljena proskomidija. Pristupivši darovima koji su natkriveni vozduhom, đakon kaže: uzmi vladiko. Jerej skida vozduh, stavlja ga na njegovo lijevo rame i govori: podignite ruke svoje k svetinji i blagoslovite Gospoda. Zatim uzima disko sa jagnjetom i stavlja ga na glavu đakona, sam pak uzima svetu čašu i izlaze zajedno ka narodu kroz bočna ili sjeverna vrata, dok pred njima idu svećonosci. Ako se služi saborno sa više jereja i đakona, onda jedan nosi diskos, drugi svetu čašu, treći svetu kašičicu kojom se pričešćuje, četvrti koplje kojim je bilo probodeno sveto tijelo. Iznosi se sve što se upotrebljava prilikom prinošenja žrtve, čak i sunđer kojim su sakupljene sve čestice svetoga hleba na diskos i koji predstavlja sunđer umočen u sirće i žuč kojim su ljudi napojili svoga tvorca. Dok se pjeva heruvimska pjesma, upodobljavajući se nebeskim silama, polazi ovaj торжествeni hod koji se naziva veliki hod. Kada vide cara svi koga nose kao jagnje koja leži na diskosu kao na štitu, okruženo oruđima njegovog nedzemaljskog stradanja kao kopljima bezbrojne nebeske vojske i činova, svi priklanjaju svoje glave i mole se rečima razbojnika na krstu: seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svome. Na sred hrama zaustavlja se ceo hod. Sveštenik koristi ovaj sveti čas da bi u prisustvu prečistih darova spomenuo imena svih hrišćana, počevši od onih koji imaju najteže i najsvjetlije dužnosti, od čijih ispunjenja zavisi sreća svih i spasenja njihovih duša, i da bi završio rečima: sve vas, pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i uvek i u vekova vekova. Pojci završavaju heruvimsku pjesmu trikratnim pjevanjem Aliluja, objavljujući večni hod Gospodnji. Hod ulazi na carske dveri. Pre svih u ultar ulazi đakon i staje sa desne strane dveri, da bi dočekao sveštenika rečima: sveštenstvo tvoje da pomene Gospod Bog u carstvu svome. Sveštenik mu odgovara: đakonstvo tvoje da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda sad i uvek i u vekove vekova. Sveštenik stavlja svetu čašu i sveti hleb koji predstavlja tijelo Hristovo na sveti presto kao u grob. Carske dveri se zatvaraju kao da su dveri groba Gospodnjega. Preko njih se navlači zavesa kao straža postavljena kod groba. Jerej skida sa glave đakona sveti diskos kao da skida tijelo spasitelja sa krsta i postavlja ga na rašireni antimins kao na plaštanicu i sve ove radnje prati rečima: blagobrazni Josip, skinuši s drveta prečisto tijelo tvoje, obavi ga čistom plaštanicom i mirisima, pomazavši položi ga u novi grob. Sjećajući se da je nacušni onaj koji sada pred njim leži u grob, govori tiho: u grobu telesno, u adu dušom kao Bog, u raju sa razbojnikom i na prestolu bio si Hriste sa Otcem i Duhom, sve ispunjavajući i neograničeni. Sjećajući se slave u koju se ovaj grob obukao, govori: grob tvoj, Hriste, izvor vaskrsenja našega, pokada se kao živonosan, kao lepši od rajeva, istinu svetli od svake carske odaje. Dok skida pokrivače sa diskosa i čaše i vozduh sa đakonovog ramena, koji sada ne predstavlja više pelene u koje je bio povijen Hristos mladenac, već ubrus i mrtvački pokrov u koji je bilo uvijeno njegovo mrtvo tijelo, i kadeći ih tamjanom, ponovo ih stavlja preko diskosa i čaše, sveštenik govori: blagobrazni Josip, skinuši s drveta prečisto tijelo tvoje, obavi ga čistom plaštanicom i mirisima pomazavši, položi ga u novi grob. Zatim, uzevši kadionicu đakona, kadi svete darove, 3 puta se pred njima klanja i pripremajući se za predstojeće prinošenje žrtve, tiho govori riječi proroka Davida: po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski, tada će ti biti blagugodna žrtva pravde, prinosi žrtve paljenice, tada će prinositi na žrtvenik tvoje teoce. Jer kada sam Bog ne bi podigao i ne bi ogradio dušu našu jerusalimskim zidinama od svakog plotskog naleta, mi ne bismo imali snage da mu prinesemo ni darove, ni žrtve koje se spaljuju, i ne bi se mogao vinuti gore plamen duhovnog moljenja koji gase,
nečiste pomisli, navale strasti i smetovi duševne smutnje. Moleći za svoje očišćenje pred predstojeće prinošenje žrtve, on vraća kadionicu đakonu i priklonivši glavu govori mu: pomeni me, brati, se služitelju. Duh Sveti doći će na tebe i sila višnjeg osjenit će te, odgovara đakon. Pomišljajući sam da nije dostojan, priklanja glavu i držeći orar sa 3 prsta desne ruke, govori svešteniku: pomeni me, vladiko sveti. A njemu sveštenik odgovara: da te pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda sada i uvek i u vekova vekova. I đakon rekavši amin i celivavši ruku svešteniku izlazi na sjeverna vrata da bi pozvao sve prisutne da se mole za prinesene svete darove. Penje se Namon, licem je okrenut prema carskim dverima, sa 3 prsta desne ruke drži orar koji nalikuje podignutom krilu angela koji pobuđuje na molitvu i uznosi niz molitava koje se već znatno razlikuju od prethodnih. Počinje pozivom na molitvu za darove prinijete na sveti presto, pa prelazi na molitve koje upućuju Gospodu samo verni koji žive u Hristu. Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan od Gospoda molimo, poziva đakon. Narod zajedno sa horom pevača i srca poziva: podaj Gospode. Angela mira, vernog vođu, čuvara duša i tijela naših od Gospoda molimo. Narod, podaj Gospode. Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših od Gospoda molimo. Narod, podaj Gospode. Dobro i korisno dušama naše i mir svijetu od Gospoda molimo. Narod, podaj Gospode. Ostalo vrijeme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda molimo. Narod, podaj Gospode. Kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu molimo. Narod, podaj Gospode. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. U istinu želeći upodobljavanje takvom predavanju samih sebe i jedan drugoga Hristu Bogu, svi kliču tebi, Gospode. Jektenija se završava vozglasom: milosrđem jedinorodnog Sina Tvoga sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekova vekova. Hor grmi, amin. Oltar je još zatvoren, sveštenik još ne pristupa prinošenju žrtve i još mnogo toga prethodi tajnoj večeri. Iz dubine oltara on šalje pozdrav samog Spasitelja: mir svima, odgovaraj mu i duhu Tvome. Stojeći na Amonu đakon, kao što je bilo i kod prvih hrišćana, sve poziva na uzajamnu ljubav rečima: ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovjedali. Završetak poziva prihvata hor pjevača i narod, Oca i Sina i Svetoga Duha, trojicu jednosušnu i nerazdjeljivu. Jer ako ne zavolimo jedan drugoga, ne možemo ljubiti onoga koji je sam ljubav, jedna, ispunjena, savršena, koja je sveta trojica, i onaj koji ljubi i onaj koji je ljubljen, i samo dejstvo ljubavi, koja ljubeći ljubi ljubljenoga. Onaj koji ljubi, Bog Otac, ljubljeni Bog Sin i sama ljubav koja ih povezuje, Bog Duh Sveti. U oltaru sveštenik se 3 puta klanja i tiho u sebi proiznosi: ljubit ću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, tvrđava moja i pribježište moje. I celiva sveti i diskos i svetu čašu koji su prekriveni vozduhom, potom celiva kraj svete trpeze, a ukoliko se desi da još koji sveštenik zaslužuje, onda i on čini to isto, a zatim celiva i jedan drugoga. Stariji kaže: Hristos među nama, a mlađi odgovara: jeste i bit će. Isto to čine i đakoni ukoliko ih je više, svaki celiva svoj orar, onde gdje je znak krsta, zatim jedan drugoga izgovarajući iste riječi. A ranije su se svi prisutni u crkvi celivali jedni s drugima, muškarci sa muškarcima, žene sa ženama, i govorili: Hristos među nama, i drugi: jeste i bit će. Zbog toga i sada svako od prisutnih misleno obuhvatajući sve hrišćane, ne samo one koji su u hramu, nego i one odsutne, ne samo bliske srcu, već i one koji su daleko od njegovog srca, žuri da se pomiri s onima prema kojima osjećao zavist, mržnju, nezadovoljstvo, sve ih u mislima ljubi i izgovara tiho: Hristos među nama, i odgovara među njih: jeste i bit će. Bez ovoga on će biti mrtav za sve sljedeće svešteno radnje, po rečima samog Hrista: ostavi ondje dar svoj pred oltarom i idete se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Ili na drugom mjestu: ako ko reče: ljubim Boga, a mrzi brata svoga, laža je, jer koji ne ljubi brata svoga kojega vidi, kako može ljubiti onoga koga nije vidio. Stojeći na Amonu i držeći orar s 3 prstima, đakon proiznosi drevni vozglas: dveri, dveri. U drevno vremena ove reči su bile upućene vratarima koji su stajali kod ulaznih vrata, da ne bi niko od mnogobožaca koji su imali običaj da narušavaju hrišćanska bogosluženja ušao na silu i tako oskrnavio bogosluženje. Sada se ove reči upućuju prisutnima ne samo da čuvaju vrata svojih srca u koja su se uselila
u koja se uselila ljubav, da ne bi provalio neprijatelj ljubavi, nego i da otvore vrata usta svojih i ušiju za slušanje simbola vjere, zbog čega se i povlači zavesa sa carskih dveri, koje se otvaraju samo onda kada pažnja treba da se usmjeri na više tajne. Zakon poziva na slušanje riječima, premudrošću pazimo. Pojci snažnim užastvenim pojanjem, koji više liči na govorenje glasno i razgovetno čitaju. Vjerujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Čineći jedan mig predaha da bi se u mislima svih izdvojilo prvo lice Svete Trojice, Bog Otac, nastavljaju povišenim glasom. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, jedinorodnoga, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost u svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Oca kroz koga je sve postalo, koji je radi nas, ljudi radi našeg spasenja, sišao sa nebesa i oplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovjek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se uzna na nebesa i sjedi s desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. Čineći jedan mig predaha da bi se u mislima svih izdvojilo treće lice Svete Trojice, Bog, Duh Sveti, nastavljaju. I u Duha Svetog Gospoda životvornoga, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu sabornu apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. Amin. Čvrstim užastvenim pevanjem, primajući u srce svaku riječ ispovedanja, pevaju pojci. Isto tako i svi ostali odmah za njima ponavljaju riječi simbola. Užastvenog srca i duha, jerej pred svetim prestolom, koji izobražava svetu trpezu, ponavlja u sebi simbol vjere, i svi koji zaslužuju ponavljaju ga u sebi, mašući svetim vozduhom iznad svetih darova. Čvrstim korakom ishodi đakon i oglašava. Stojimo smerno, stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. To jest stojimo kao što čoveku priliči da pred Bogom stoji sa trepetom, strahom, ali istovremeno i sa mužestvenom smjelošću duha koja slavi Boga u jednodušnosti mira u srcima uspostavljenog, bez koga se ne može uzdići ka Bogu. I kao odgovor na poziv sva crkva, prinoseći na žrtvu hvalu usta i ublaženo stanje srca, ponavlja za horom pjevača: milost mira, žrtvu hvale. U prvobitnoj crkvi bio je običaj da se u ovom dijelu prinosi ulje koje označava svako ublažavanje. Ulje i milost su u grčkom jeziku istovetni. Sveštenik u oltaru tada skida vozduh sa svetih darova, celiva ga i stavlja u stranu i govori: blagodat Gospoda. A đakon ulazi u oltar, uzima u ruke lepezu ili ripidu i pobožno maše njome iznad darova. Pristupajući savršavanju tajne večere, jerej šalje iz oltara narodu ovaj blagovjesni vozglas: blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Na tomu svi odgovaraju: i sa duhom tvojim. Oltar koji je izobražavao pećinu sada je gornja soba u kojoj je bila ugotovljena večera. Presto koji je bio grob sada je trpeza. Podsjećajući se Spasitelja koji božanstvenom hranom hrani učenike, sveštenik podigavši pogled gore oglašava: gore imajmo srca. Svako od prisutnih koji su u hramu misli o onome što treba da se dogodi, da u tom trenutku božanstveni agnec za njega ide na zaklanje, božanstvena krv samoga Gospoda izliva se u čašu za njegovo očišćenje i sve nebeske sile, zajedno se jereje, mole se za njega. Svako od prisutnih, misleći na to i stremeći srcem od zemlje ka nebu, od tame ka svetlosti, kliče zajedno sa ostalima: imamo ih ka Gospodu. Podsjećajući se Spasitelja koji je blagodario, podignuta pogleda jerej oglašava: zablagodarimo Gospodu. Hor odgovara: dostojno i pravedno klanjati se Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosušnoj i nerazdeljivoj. Sveštenik se moli tiho: dostojno i pravedno tebe pevati, tebe blagosiljati, tebe hvaliti, tebi blagodariti, tebi se klanjati na svakom mjestu vladavine tvoje, jer si ti Bog neiskazan, nepojmljiv, nevidljiv, nepostižan, koji uvijek jesi, na isti način jesi, ti i jedinorodni tvoj Sin i Duh tvoj Sveti. Ti si nas iz nebića priveo u biće, i kada smo otpali podigao si nas opet, i nisi odustao da sve činiš dok nas nisi uzveo na nebo i darovao nam carstvo tvoje buduće. Za sve to mi blagodarimo tebi, jedinorodnom Sinu tvome i Duhu tvome Svetome, za sva znana i neznana, vidljiva i nevidljiva dobročinstva koja su nam učinjena. Blagodarimo ti za ovu službu koju si izvolio da primiš iz naših ruku, iako pred tobom stoje 1000 arhangela i tma angela, heruvimi, serafimi, šestokrili, mnogooki krilati,
koji lebde pobjedničku pesmu pojući, ukličujući, uzvikujući i govoreći: Sveti, 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 Gospod Savaot, puno je nebo i zemlja slave Tvoje. Ovu pobjedničku serafimsku pesmu koju su slušali u svojim svetim viđenjima proroci sada prihvata ceo hor pjevača, a misli oni koji se mole bivaju uzvedene do nevidljivih nebesa, ispunjavajući ih zajedno sa serafimima, ponavljajući: Svet, 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 Gospod Savaot, obletajući zajedno sa serafimima presto božanske slave. U vreme kada cijela crkva očekuje silazak samog Boga koji dolazi da bi prineo sebe na žrtvu za sve, serafimskoj pjesmi koja se razleže na nebesima dodaje se pjesma jevrejske dece, kojom su ona dočekala njegov ulazak u Jerusalim, bacajući grančice pred njega. Osana na visinama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, osana na visinama. Jer se Gospod priprema da uđe u hram kao u tajanstveni Jerusalim. Đakon i dalje maše ripidom iznad svetih darova, da ih ništa ne dotakne, ne natruni svetu čašu, izobržavajući tim mahanjem kretanje blagodati. Sveštenik nastavlja da se moli tiho. Sa ovim blaženim silama čovjekoljubivi vladiko i mi kličemo i govorimo: Svet jesi i presveti je jedinorodni tvoj sin i duh tvoj sveti, svet jesi i presveti veličanstvena je slava tvoja. Ti si tako zavoleo svet tvoj da si sina svoga jedinorodnog dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. On dodavši i ispunivši sav domostroj spasenja za nas u noći u kojoj beše predan, upravo samoga sebe preda za život sveta, uzevši hlebu svoje svete i prečiste i neporočne ruke, blagodarivši i blagoslovivši, osvetivši, prelomivši, dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši: I glasno jere oglašava Spasiteljeve reči: Primite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštanje grehova. I sva crkva zajedno sa horom oglašava amin. Đakon držeći orar pokazuje svešteniku na sveti diskos na kojem je položen hleb. Sveštenik nastavlja tiho, a tako isto i čašu po večeri govoreći, a onda glasno: Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se za vas i za mnoge proliva na otpuštanje grehova. I opet sva crkva gromko oglašava amin. Sveštenik nastavlja se tiho moli, sjećajući se dakle ove spasonosne zapovesti svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnoga vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja s desne strane i drugog i slavnog dolaska, a zatim glasno: Tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Odloživši ripidu, đakon prihvata sveti diskos i sveti putir. Oltar nije više gornja soba tajne večere, presto nije trpeza, on je sada žrtvenik na kome se prinosi strašna žrtva za ceo svet, Golgota, na kojoj se savršava zaklanje božanske žrtve. Ovo je trenutak i prinošenja žrtve i posjećanje svakome na žrtvu Tvorcu. Čast se odaje nama i zemaljskim vlastima i obožavanje i uvažavanje i pokornost mi dajemo ljudima, ali žrtvu jedino Tvorcu. U ma kakvom se obliku ona prinosila, nije se izmenila od postanka sveta, bila je potrebna ne sama žrtva, već duh skrušen kojim se ona prinosila. Zbog toga neka se svako od prisutnih sjeća da u tom trenutku sveštenik, predrevši sve nisko, ostaviši sve pomisli, sve misle zemaljskom, podobno Avramu koji je kada se uspinjao na goru da bi prineo žrtvu, ostavio u podnožju ženu i sluge i sve svoje i poneo sa sobom samo drva gorke ispovesti pregrešenja svojih, koja je upalio ognjem pokojanja dušenom, ognjem i mančem duha, probavši u sebi svaku žeđ za zemljim imetkom i blagom zemaljskim. Ali šta su pred Bogom sve naše žrtve, kada on glasom svog proroka kaže: Zar nisu kao stan nečisti sva djela vaša? Dubokim saznanjem da na zemlji nema ničeg što bi bilo dostojno prinijeti na žrtvu Bogu, svako od prisutnih neka se misleno obrati ovoj čaši koju u oltaru podiže služitelj oltara i neka uzvikne iz dubine svog srca: Tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Hor peva: Tebe pevamo, tebe blagosinjamo, tebi blagodarimo, Gospode, i molimo ti se, Bože naš. Nastupa najuzvišeniji trenutak cijele liturgije, pretvaranje darova. U oltaru se 3 puta priziva Sveti Duh na svete darove. Sveti Duh, treće lice Svete Trojice, kojim se ispunjava Božje delanje, kojim se savršava oploćenje Hristova od Marije Djeve, njegova smrt, vaskrsenje, i bez koga se ne može savršiti pretvaranje hleba i vina u tijelo i krv Hristovu. Đakon prilazi bliže svešteniku i zajedno čine 3 poklona pred svetim prestolom, moleći se u sebi: Gospode, koji si u 3. čas apostolima nisposlao Presvetog Duha svoga, njega blagi ne oduzmi od nas, no obnovi nas koji ti se molimo. Odmah posle ovog priziva đakon prigovori tiho ovaj stih: Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i duh prav obnovi u meni.
Sledi drugi priziv. Gospode, koji si treći čas apostolima nisposlao predstava duha svoga, njega blagi, ne oduzmi od nas, no obnovi nas koji ti se molimo. A zatim stih, ne odbaci me od lica tvoga i duha tvoga svetoga ne oduzmi od mene. I treći put prizivanje. Gospode, koji si treći čas apostolima nisposlao predstava duha svoga, njega blagi, ne oduzmi od nas, no obnovi nas koji ti se molimo. Onda đakon, priklonivši glavu, pokazuje orarem sveti hleb govoreći tiho. Blagoslovi vladiko sveti hleb. I sveštenik ga blagosilja krsnim znakom govoreći, i učini ovaj hleb časnim tijelom Hrista tvoga. Đakon amin. Hleb je već samo tijelo Hristovo. I opet, pokazujući orarem sveti putir, đakon govori, a to što je u čaši ovoj časnom krvlju Hrista tvoga. Đakon kaže amin i pokazujući orarem oboje govori, blagoslovi vladiko oboje. Blagosiljajući oboje sveštenik govori, pretvorivši ih duhom tvojim svetim. Đakon, amin, amin, amin. Na prestolu su već tijelo i krv, pretvaranje darova izvršeno. Riječju je žrtvovana večna riječ. Jer je riječima umjesto mačem završio zaklanje. Ne on sam, Petar ili Jovan, već je sam večni arhijerej savršio ovo zaklanje i večno će ga savršavati u licu svojih jereja kao po reči. Nek bude svetlo i večno sija svetlo. Kao po reči, nek pusti zemlja iz sebe travu i biva tako. Na prestolu nije slika, nije izgled, već samo tijelo Gospodnje. Samo tijelo Gospodnje koje je stradalo na zemlji, trpelo šamare, bilo ispljuvano, raspeto, sahranjeno, vaskrslo, vazneto na nebo i koje sedi s desne strane Oca. Ostaje pod vidom hleba pak da bi ljudima bio hrana, a i zato što je Gospod sam rekao, ja sam hleb. Crkvena zvona odjekuju da bi svima bio objavljen ovaj veliki trenutak, da bi se ljudi ma gdje bili u tom trenutku na putu ili dok obrađuju svoju zemlju, ili sede u svom domu, ili su zauzeti poslom na nekom drugom mjestu, ili se muče na postelji bolesni, ili su među davničkim zidovima, riječju da bi ma gdje ljudi bili mogli da se u ovom strašnom trenutku pomole za svoje spasenje. Svi padajući ničice pred tijelom i krvlju Gospodnjom mole se riječima razbojnika, seti me se Gospode u carstvu tvome. Priklonivši glavu svešteniku đakon govori, pomeni me grešnoga vladiko sveti. Sveštenik mu odgovara, da te pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda sad i uvek i u vekova vekova. Sveštenik se zatim moli za sve pred licem Gospoda, sabirajući cijelu crkvu, торжествено nebu i onu koja vojuje na zemlji, i to onim redom i poredkom kako je to činio na proskomidiji. Izveja svih prečisti preblagoslovenu majku Gospoda našega, koju je sada cijela crkva zajedno sa horom uznosi pohvalnu pjesmu kao zastupnici cijeloga roda ljudskoga, kao jedinoj koja se udostojila svojim velikim smirenjem da u sebi ponese cijeloga Boga, a da svako ko u tom trenutku sluša uvidi šta je uzvišena vrlina smirenja i da se u srcu smirenoga ovoploćuje Bog. Odmah posle majke Božije sveštenik spominje proroka i preteču Jovana Krstitelja, apostole, oce crkve i to onim redom kojim je za njih vadio čestice na proskomidiji. Zatim spominje sve upokojene čija imena čita đakon, a potom žive počinjući od onih na kojima je veća odgovornost dobrog upravljanja riječju istine, da naročito njima Gospod podari silu kojom će savladati sve što im se protivi na putu ostvarenja opšteg dobra i da uz njih bude ceo državni brod upravljanja, građevina vlasti, vojska koji će ispunjavati časno svoju dužnost, da bismo i mi u njihovoj tišini poživjeli tih i miran život u svakoj pobožnosti i čistoti. U isto vrijeme jerej se moli za sve prisutne hrišćane da bi milostivi izlio na sve njih svoju bogatu milost, ispunjujući ih obiljem dobra, bračne, da održi u jednodušnosti miru, mladence da odgaji, mlade da pouči, starost da potkrepi, malodušne uteši, razdvojene sakupi, prelešćene da obrati se jedini svetoj sabornoj apostolskoj crkvi svojoj, i za svakog se hrišćana smireno moli u tom trenutku, ma gde se on nalazi na putovanju, plovidbi ili strada u bolesti ili se muči u tamnici ili strada na zemlji i rudnicima. Za svakoga do posljednjeg hrišćanina moli se u tom trenutku sva crkva i svako od prisutnih, pored toga opšteg moljenja za sve, moli se još i za sve svoje koji su im bliski po srcu i sve ih po imenima spominje pred tijelom i krvlju Gospodnjim. Iz oltara sveštenik gromko vozglašava, i daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sad i uvek i u vekove vekova. Potvrđujući amin uzvrća cijela crkva. Sveštenik vozglašava, i da budu milosti velikoga Boga i spasa našeg Isusa Hrista sa svima vama. Odgovaraju mu i sa duhom tvojim. Time se završavaju molitve za one koji čine crkvu Hristovu, savršene pred samim tijelom njegovim i samom krvlju njegovom. Đakon odlazi namon da bi uznao molitve za same darove već Bogu prinete i pretvorene, da nam ne bi na sud i osudu bile.
Podigavši orar sa 3 prsta svoje desne ruke, sve prisutne poziva na molitvu ovako. Pomenuvši sve svete opet i opet, u miru Gospodu se pomolimo. Hor pjeva sa narodom, Gospode pomiluj. Đakon, za prinesene i osvećene časne darove Gospodu se pomolimo. Narod, Gospode pomiluj. Đakon, da čovjekoljubivi Bog daš primiši u svoj sveti i nadnebesni umri žetverni kao miris mi mira duhovnoga, nispošli nam zato božansku blagodat i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Narod, Gospode pomiluj. Đakon, da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo. Narod, Gospode pomiluj. Đakon, zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Narod, Gospode pomiluj. Đakon, sav dan savršen, svet, miran i bezrešan, od Gospoda molimo. Narod, podaj Gospode. Đakon, angela mira, vernog vođu čuvar duša i tijela naših, od Gospoda molimo. Narod, podaj Gospode. Đakon, oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo. Narod, podaj Gospode. Đakon, dobro i korisno dušama našim, mir, svet, od Gospoda molimo. Narod, podaj Gospode. Đakon, ostalo vrijeme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo. Narod, podaj Gospode. Đakon, kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molimo. Narod, podaj Gospode. Đakon, prudnosti i ne pozivajući svete u pomoć, već sve upućuje pravo Gospodu. Izmolivši jedinstvo vjere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. U savršenoj i potpunoj predanosti pjevaju svi Tebi, Gospode. I umjesto trojičnog slavoslavlja sveštenik uzvikuje. I udostojna sladiko da smelo i neosuđeno smemo prezivati Tebe, nebeskoga Boga, Otca, i govoriti. U tom trenutku svi veri ne kao sluge ispunjene strahom, već kao djeca, kao nevina djeca koja su to postala samim molitvama i cijelom službom, postepenim hodom njenih svetih činova, koji u tom nebeski umilnom i angelskom stanju duše, u kome čovjek razgovara sa Bogom kao sa najnežnijim ocem, izgovaraju ovu molitvu Gospodnju. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Sve je u sebe obuhvatila ova molitva, ona sadrži sve što nam je potrebno. Moljenjem da se sveti ime Tvoje, moli se ono najvažnije o čemu bi se prije svega mi morali moliti. Tamo gdje se sveti Božje ime, tamo je svima dobro, tamo znači svi u ljubavi žive, jer samo ljubavlju sveti se Božje ime. Rečima neka dođe carstvo Tvoje, priziva se carstvo pravde na zemlju, jer bez Božeg dolaska pravde nema, jer Bog je pravda. Na reči da bude volja Tvoja navodi čoveka i vera i razum, čija volja može biti bolja od Božje volje. Ko zna lepše od samoga Tvorca šta je potrebno njegovom stvorenju? U koga se možemo uzdati ako ne u onoga koji je sav dobro i savršenstvo? Rečima hleb naš nasušni daj nam danas, molimo za sve što nam je potrebno za naš svakodnevni život. Naš hleb je Božja premudrost, sam Hristos koji je rekao: ja sam hleb, ako ko jede od ovog hleba, živeće vavek. Rečima oprosti nam dugove naše, molimo da se sa nas skinu svi gresi naši koji nas pritiskaju. Molimo oproštaj za sve čime smo zadužili našeg Tvorca, koji nam u licu naše braće svakoga dana i svakog trenutka pruža ruku koja vapi za milost i milosrđe. Rečima ne uvedi nas u iskušenje, molimo za izbavljenje od svega što smućuje naš duh i oduzima naše duhovno spokojstvo. Rečima no izbavi nas od zloga, molimo za nebesku radost, jer čim od nas odstupi lukavi, radost ulazi u dušu našu i mi smo tada na zemlji kao na nebu. Tako ova molitva sve se drži u sebi i sve sobom obuhvata. Njoj nas je naučila sama premudrost Božja, a naučila nas je i kome da je upućujemo. Upućujemo je Otcu premudrosti koji je rodio nju pre svih vekova. Pošto svi prisutni ponavljaju u molitvu ne samo ustima, već samom nevinošću i čistotom detinjeg srca, to i samo pjevanje za pevnicama treba da bude takvo, ne snažnim i surovim zvucima, već detinjim, krotkim glasovima koji miluju samu dušu. Ovu molitvu treba pevati tako da se u njoj čuje proletnji dah samoga neba, da nad njom lebdi poljubac samih angela, jer u ovoj molitvi ono koji nas je stvorio ne nazivamo više Bogom, nego mu govorimo Oče naš. Iz dubine oltara mjere i pozdravlja sve kao da ih Spasitelj pozdravlja mir svima. Odgovaraju mu i duhu Tvome. Podsjećajući na srdačno unutrašnje ispovedanje koje je svaku dužan da izvrši u samom sebi, u ovom trenutku đakom poziva: glave svoje Gospodu priklonite. Priklonivši glavu, svako od prisutnih se tiho moli govoreći:
Tebi, Gospode, Bože moj, priklanjam glavu svoju i od sveg srca ispovedam ti, grešan sam, Gospode, i nedostojan da molimo tebe opraštaj, ali pošto si ti čovekoljubiv, pomiluj me kao što si bludnog sina pomilovao, kao mitara mene opravdaj i udostoji me kao razbojnika nebeskog carstva tvoga. I dok se svi takvom srdačnom molitvom mole, jerej u oltaru za sve njih tiho proiznosi ovu molitvu. Blagodarimo ti, nevidljivi care, koji si svojom neizmjernom silom stvorio sve i obilje milosti svoje, priveo sve iz nebića u biće. Sam, Vladiko, pogledaj s neba na one koji su svoje glave priklonili tebi, jer ih nisu priklonili tijelu i krvi, no tebi, strašnom Bogu. A ti, Vladiko, svetinje koje su pred nama, razdjeli svima nama na dobro, svakom prema njegovoj potrebi, plovi s onima koji plove, putuj s putnicima, isceljuj bolesne lekare duša i tijela naših. A glasno zatim izgovara velelepno trojično slavoslovlje koje upućuje nebeskoj milosti Božjoj. Blagodaću i milosrđem i čovjekoljubljem jedinorodnog Sina Tvoga sa kojim si blagosloven sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekova vekova. Hor glasno amin. Sveštenik, pripremajući se da pričasti sebe, a zatim i druge tijelom i krvlju Hristovom, moli se tiho. Čuj, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, iz svetog obitališta svoga i sa prestola slave carstva svoga, i dođi da nas osvetiš ti koji s Ocem sediš gore i ovdje si nevidljivo sa nama, i udostoj nas da nam svojom moćnom rukom predaš prečisto tijelo svoje i prečasnu krv, a preko nas i svemu narodu. Za vreme izgovaranja ovih molitvi đakon se priprema za pričešće, stojeći pred carskim dverima, opasuje se orarem, ukrštajući ga na sebi slično angelima koji slapaju krila u vidu krsta pred licem svojim ispred svetlosti božanske kojoj se ne može prići. Zatim se 3 puta pokloni kao i sveštenik u tom trenutku, izgovarajući sebi 3 puta istu molitvu. Bože, milosti budi meni grešnome. Kada sveštenik pruži ruke prema diskosu da bi ga uzdigao, rečju pazimo, đakon poziva sve prisutne da usredsrede svoje misli na ono što sledi. Oltar se zaklanja od očiju naroda, navlači se zavesa da se prvo sveštenici pričeste. Iz dubine oltara čuje se jedino glas sveštenika koji podiže sveti diskos, svetinje svetima. Uzrto od ovih izgovorenih reči koje opominju da treba biti svet da bi se svetinja u sebe primila, narod koji se moli u hramu odgovara mu: jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, u slavu Boga Oca, amin. Odmah zatim peva se pohvalna pesma svetome kome je posvećen taj dan kao odgovor da je čoveku moguće da bude svet, onako kao što je postao svet onaj kome je ta himna posvećena. Postajući svet ne svojom svetošću, već svetošću jedino svetoga, samog Isusa Hrista. Sa jedinjenjem sa Hristom čovjek postaje svet i u trenutku sajedinjenja on jeste svet kao sam Hristos, nalik gvožđu koje prolazi kroz oganj, postajući za trenutak i samo oganj da bi gaseći se ponovo postalo tamno gvožđe. Sveštenik sada razlama sveti hleb najpre po znaku nacrtanom na proskomidiji na 4 dijela, pobožno govoreći: lomi se i razdrobljava jagnje Bože koje se lomi, a ne razdeljuje, i uvek se jede i nikada nestaje, no osvećuje one koji se pričešćuju. Sačuvavši jedan od ovih dijelova svetog tijela, da pričesti njime sebi đakona, i to u vidu još nesjedinjenom sa krvlju, sitni zatim dijelove hleba prema broju pričesnika. Ovim drobljenjem ne drobi se samo tijelo Hristovo, kome ni kost nije slomljena, već u najmanjoj čestici ostaje isti svecijeli Hristos, onako kao što u svakom dijelu našeg tijela prisustvuje jedna ista ljudska duša, nerazdeljiva i svecijela, kao što u ogledalu koje se razbije u stotine sitnih dijelova može da se odrazi jedan isti predmet, čak i u najmanjem dijelu ogledala, kao što zvuku koji do nas dopire ostaje njegovo jedinstvo, ostaje jedan svecijeli zvuk, mada su ga 1000 ušiju čule. Ali u čašu se ne pogružavaju sve čestice koje su bile izvađene na proskomidiji u ime svetih, u ime usnulih i u ime nekih živih. One još ostaju na diskosu. Crkva se pričešćuje samo česticama tijela i krvi Gospodnje. U prvim vremenima crkve pričešćivali su se u nesjedinjenom vidu, kada je svako primao u ruke tijelo Gospoda, a zatim sam pio iz čaše, kao što se sada kod nas pričešćuju jedino sveštenostužitelji. Ali kada su neodgovorni, neuki, novoobraćeni hrišćani, koji su samo po imenu postali hrišćani, počeli da nose svete darove svojim kućama i da ih upotrebljavaju za praznoverice i vrađbine, ili da nedolično postupaju sa njima u samom hramu, gurajući jedan drugoga, izazivajući buku i nered i još prolivajući svete darove, kada su iz nekih razloga oci mnogih crkava potpuno izbacili pričešćivanje krvlju za narod, zamenivši ga hlebnim znakom hostije,
kako je to učinila zapadna crkva. Tada je sveti Jovan Zlatousti, da se to ne bi dešavalo i u istočnoj crkvi, ustanovio da se narodu sveto tijelo i krv ne daju posebno, već u sjedinjenom vidu, i da se ni jedno ni drugo ne daje u njihove ruke, nego da se daje svetom kašičicom koja izobražava ona klešta kojima je ognjeni serafim dodirnuo usta proroka Isaije i koja nas podsjećaju šta je značilo to dodirivanje, i da bi svakome postalo jasno da ovom svetom kašičicom Jerej zapravo drži onaj usijani ugalj koji je tajanstvenim kleštima serafim te samog žrtvenika Božjega uzeo, da bi jednim dodirom na usta proroku uzeo sve grehe njegove. Da bi otklonio svaku pomisao da je sjedinjavanje tijela i krvi ujedno učinjeno proizvoljnošću Jereja, sveti Zlatousti je uveo da se u trenutku samog sjedinjavanja dolije topla voda u čašu, toplota koja označava životvornu blagodat Svetoga Duha, koja se izliva kao razrešenje takvog sjedinjavanja, i zato đakon govori: toplota vere puna Duha Svetoga. Tako se na samo ulivanje toplote priziva blagoslov Duha Svetoga, jer se ništa ne savršava bez blagoslova Gospodnjega, i još da bi i sama toplota bila podobna toploti krvi, jer iz mrtvog tijela ne ističe topla krv, već iz živog, oživljavajućeg i životvornog tijela Gospodnjeg, koji će pričesnici okusiti, i još da iz mrtvog tijela Gospodnjeg nije ostupila božanstvena duša, da je ono dejstvom duha bilo ispunjeno, a božanstvo sa njim nerazdeljeno. Pričestivši prvo sebe, a zatim i đakona, služitelj Hristov je sada novi čovjek, očišćen svetinjom pričešća od svih svojih pregrešenja i kao stvarno svet u ovom trenutku dostojan je da pričesti druge. Carske dveri se otvaraju i đakon торжественim glasom poziva: sa strahom Božim i verom pristupite. Pred svima stoji Jerej kao preobraženi serafim sa svetom čašom u rukama. Gorući od želje za Bogom, sagorevajući plamenom svete ljubavi prema njemu, prekrstivši svoje ruke na grudi, jedan za drugim pristupaju pričesnici i priklonivši glavu svako ponavlja u sebi ovo ispovedanje vere u raspetoga. Vjerujem, Gospode, i ispovedam da si ti izvaistinu Hristos, sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još vjerujem da je ovo samo prečisto tijelo tvoje i ovo sama časna krv tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me i oprosti mi sagrešenja moja, hotimična, nehotimična, učinjena rečju, delom, i svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuđeno pričestim tajnama tvojim na otpuštanje grehova i na život večni. I zastavši za trenutak da bi mišlju shvatio značenje onoga čemu pristupa, produžava da iz dubine svoga srca ponavlja sljedeće reči: primi me danas, Sine Boži, za pričesnika tajne večere tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati cijeliv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam te. Pomeni me, Gospodu, carstvu tvome. I posle trenutka pobožnog ćutanja nastavlja: neka mi pričešćivanje svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tijela. Pošto Jerej pročitao ovo ispovjedanje, svakomu pristupa sada ne više kao Jereju, već kao samom ognjenom serafimu, spreman da otvorenim ustima primi sa svete kašičice žar svetoga tijela i krvi Gospoda, koji će u njemu spaliti kao oganj travu sva njegova pregrešenja, izagnavši mrak iz duše njegove i obraćajući u njega u blistavog serafima. Kada prinese svetu kašičicu njegovim ustima, sveštenik izgovara njegovo ime i kaže: pričešćuje se sluga Božji časnim i presvetim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista na otpuštenje grehova i na život večni. Primajući tijelo i krv Gospoda, pričesnik u njima prima trenutak susreta sa Bogom, stoji licem u lice sa njim samim. U tom trenutku ne postoji vrijeme i ničim se on ne razlikuje od same vječnosti, jer u njemu prebiva onaj koji je načelo same vječnosti. Ispunjen svetim užasom, stoji sada učesnik ovog velikog trenutka, a svetim ubrusom brišu mu usta, pri čemu se ponavljaju serafimske riječi proroku Isaiji: ovo dotače tvoje usne i uzet će tvoja bezakonja i očistit će tvoje grehe. Odlazeći od svete čaše, sveti se poklanja svim svetima, pozdravljajući ih, poklanja se i svim prisutnim kao svojim najbližima, sa kojima je od sada vezan vezama svetog nebeskog srodstva, i staje na svoje mjesto ispunjen mišlju da je u sebe primio samoga Hrista i da je Hristos u njemu, da je Hristos u svojoj ploti sišao u njega kao u grob, u njegovu unutrašnjost, a odatle u tajne odaje njegovog srca, i da će vaskrsnuti u njegovom duhu, savršavajući u njemu samom i pogreb i vaskrsenje svoje. Sijajući svjetlošću ovog duhovnog vaskrsenja, cijela crkva peva ove radosne pesme.
Vaskrsenje Hrista uvidevši, poklonimo se svetom Gospodu Isusu jedinome bezgrešnome. Krstu Tvome klanjamo se, Hriste, i Tvoje i sveto vaskrsenje Tvoje pevamo i slavimo, jer si Ti Bog naš, osim Tebe drugoga ne znamo, ime Tvoje proslavljamo, hodite svi verni, poklonimo se svetom vaskrsenju Hristovom, jer gle kroz krst dođe radost celome svetu. Svagda, blagosiljevići Gospoda, pevajmo vaskrsenje njegovo, jer nas radi pretrpeši krst smrću smrt razruši. Pričešćeni su u tom trenutku podobni angelima. Blistaj se, blistaj, Novi Jerusaleme, jer slava Gospodnja na tebi zasija. Likuj sada i veseli se, Sione, a ti, čista Bogorodice, raduj se vaskrsenju poroda Tvoga. O velika i najsvetija Pasko Hriste, o mudrosti i logose Boži i silo, daj nam da se još prisnije pričešćujemo tomu nezalazni dan carstva Tvoga. Nakon toga, pošto se radošću vaskrsnih pesama ispunila cela crkva, sveštenik u zatvorenom oltaru postavlja svetu čašu na sveti presto, preko koje stavlja novi pokrov i čita zahvalnu molitvu dobrotvoru duša Gospodu, što nas je udostojio da se pričestimo njegovim nebeskim i besmrtnim tajnama. Molitvu završava molbom da Gospod ispravi put naš, da nas utvrdi u svetom strahu njegovom, da sačuva život naš i učini da naši koraci budu sigurni. Zatim otvara posljednji put carske dveri, objavljujući otvaranje samog carstva nebeskoga koje je za sve omogućio Hristos kada je sebe kao hranu prinio celom svetu. Sveta čaša koju đakon iznosi, izgovarajući reči sa strahom Božim i verom pristupite, izobražava se u dolazak samog Gospoda među ljude, koje on poziva sve sa sobom u dom oca svoga. Gromom торжествene pjesme zagrmi ceo zbor u odgovor. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Bog je Gospod i javi se nama. Duhovni grom pjesme koja izbija iz dubine duha, koji uzdiže, prihvata cijela crkva. Sveštenik pak blagosilja prisutne rečima: spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasleđe Tvoje. Jer pretpostavlja se da su svi svojom čistotom u tom trenutku postali Božje nasleđe. Mišlju se obraća vaznesenju Gospodnjem kojim je završen njegov boravak na zemlji, pa zajedno sa đakonom staje pred sveti presto, klanja se i posljednji put kadi govoreći: uznesi se na nebesa Bože i po svojoj zemlji slava Tvoja. Hor dirljivim pevanjem i glasovima koji su ozareni duhovnom radošću postiče prosvetljene duše svih prisutnih da za njim pjevaju ove reči duhovne radosti. Video smo svetlost istinsku, primi smo duha nebeskoga, nađo smo veru istinitu, klanjajući se nerazdeljivoj trojici, jer nas je ona spasla. Đakon se pojavljuje na svetim dverima sa svetim diskusom na glavi, ne govoreći nijednu reč. Nemim pogledom na sve prisutne i ponovnim ulaskom u oltar označava odstupanje od nas i vaznesenje Gospodnje. Za đakonom na carskim dverima pojavljuje se sveštenik sa svetom čašom, objavljujući time da će Gospod koji se vaznao biti sa nama do končine vekova, svagda sada i uvek i u vekova vekova. Posle ovoga sveta čaša i disko se ponovo nose na bočni žrtvenik na kome je ranije savršena proskomidija i koji sada više nije pećina u kojoj se Hristos rodio, nego gornje mesto slave gdje Hristos sedi s desne strane Oca. Sada se sva crkva, predvođena horom pevača, sjedinjuje kroz jedno торжествено zahvalno pojanje duša svojim ovim rečima zahvalnosti. Neka se ispune usta naša hvale Tvoje, Gospode, da pevamo slavu Tvoju, jer si nas udostojio da se pričestimo svetim Tvojim božanskim, besmrtnim i životvornim tajnama. Sačuvaj nas u Tvojoj svetinji da se sav dan poučavamo pravdi Tvojoj. Aliluja, aliluja, aliluja. Trokratno aliluja označava da je Bog svuda prisutan i da sve ispunjava. Đakon stupa namon da posljednji put postakne prisutne na zahvalne molitve. Podigavši orar sa 3 prsta svoje desne ruke govori: primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske i životvorne, strašne Hristove tajne, stojeći smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu. Blagodarnim srcima svi tiho pevaju: Gospode pomiluj. Đakon: zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Svi pevaju: Gospode pomiluj. Đakon: izmolivši sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. U pokornosti krotkog deteta, nebeskim poverenjem u Boga svi kliču: Tebi, Gospode. Sveštenik za to vrijeme, sav je Antimin sa evanđeljem u rukama čini krstni znak, izgovarajući trojično slavoslovlje, koje kao visoki svetionik osvetljava sav tok bogosluženja i sada usplamti još jačim svjetlom u prosvetljene duše. Ovog puta trojično slavoslovlje glasi: jer si Ti osvećenje naše, Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada uvijek i u vekova vekova.
Zatim sveštenik pristupa bočnom žrtveniku na kome su postavljeni čaša i diskos. Sve one čestice koje su do sada bile na diskosu izvađene još na proskomidiji u spomen svetih, za upokojenje usnovnih i za duševno zdravlje živih, sada se pogružavaju u svetu čašu i ovim činom pogružavanja sjedinjuju se sa tijelom i krvlju Hristovom cijela crkva njegova, i onom koja još stranstvuje i vojuje na zemlji i ona koja već торжествuje na nebesima. Bogomati, proroci, apostoli, oci, crkve, svetitelji, odšelnici, mučenici i svi grešnici za koje su bile izvađene čestice, koji su živjeli na zemlji i otišli, nalaze se u tom trenutku u tijelu i krvi Hristovoj. A sveštenik koji se u tom trenutku nalazi pred Bogom kao predstavnik cijele njegove crkve, ispija iz čaše ovo pričešće svih i primajući u sebe sjedinjenje svih, moli se za sve da se speru gresi njihovi, jer je za iskupljenje njihovo bila prineta Hristova žrtva i za one koji su živjeli prije dolaska i za one koji su živjeli posle njegovog dolaska. Kako ona može biti njegova molitva grešna, kada je proiznosi za sve, čak i za same svetitelje, jer kao što je rekao Zlatousti, sprema se za zajedničko očišćenje vaseljene. Crkva propisuje da se uznosi opšta molitva za sve. Veliko značenje takve molitve i njena nasušnost nisu spoznati od mudraca ovoga sveta, niti od ispitivača našega doba, nego od onih uzvišenih ljudi koji su visokim duhovnim savršenstvom i nebesko-angelskim životom došli do poznanja najdubljih duševnih tajni i već tada jasno vidjeli da nema rastavljanja među onima koji u Bogu žive, da se vremenskom propaljivošću našega tijela ne prekidaju odnosi, da ljubav ostvarena na zemlji dostiže veću meru na nebu kao u svom zavječaju i da brat koji od nas odlazi snagom te ljubavi postaje još bliži nama. I sve što od Hrista potiče večno je kao što je večan izvor iz kojeg to ističe. Oni su svojim višim čulima osjetili da se торжествуjuća crkva na nebu moli za svoju stranstvujuću braću koji žive na zemlji. Čuli su oni da im je Bog spremio najveće blaženstvo, blaženstvo molitve, jer Bog ne savršava ništa i ne čini nikakvo dobro, a da njegovo stvorenje ne učestvuje u samom savršavanju njegovom i samom dobročinstvu njegovom, da se i stvorenje njegovo nasladi velikim blaženstvom dobročinstva. Angeli nose njegove zapovesti i blaženi su već od toga što nose njegovu zapovest. Sveti se na nebu moli za svoju braću koja su na zemlji i blažen je već zato što se moli. Tako svi učestvuju sa Bogom u svim njegovim najvišim blaženstvima. Upotrebiši iz čaše pričešće svih sa Bogom, Jerej uznosi narodu one prosvore iz kojih su izvađene i izdvojene čestice i time čuva uzvišeni drevni lik trpeze ljubavi koju su održavali hrišćani u prvo vrijeme. Iako se ova trpeza danas ne postavlja jer je neznanjem hrišćana, bezumnom razuzdanošću njihovih proslava, rečima razdora, a ne ljubavi, odavno osramoćena svetinja ovog dirljivog nebeskog pirovanja u domu Božjem, na kome su svi učesnici gozbe bili sveti, čistog detinjeg srca i u jednodušnosti živjeli i besedili kao da su kod samog Gospoda na nebesima, iako su mnoge crkve uvidjele ozbiljnost potrebe da se ovo iskoreni i sama uspomena na ove trpeze je išezla u mnogim crkvama, ali ne obazirujući se na sve to, jedino istočna crkva nije iskorenila ovaj obred, pa razdavanjem svetog hleba na sred crkve svom narodu savršava ovu svetu trpezu i ljubavi. Zbog toga svako ko primi prosforu prima je kao hleb sa one gozbe o kojoj je sam domaćin sveta govorio svom narodu, da ga jede pobožno i da zamišlja ljude koji ga okružuju kao svoju najnežniju braću. I kao što je to bilo u prvobitnoj crkvi, tako i sada jede se taj hleb pre svakog drugog jela, ili se nosi kući svojim ukućanima, ili se šalje bolesnima, siromasima ili onima koji u to vrijeme nisu mogli da budu u crkvi. Kada razdeli hleb, sveštenik savršava otpust liturgije blagoslovljajući sam narod rečima: Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, svetih, slavnih i svehvalnih apostola, svetoga oca našeg Jovana, arhijepskoga Carigradskoga, svetoga čiji je hram i svetoga čiji je dan, svetih i pravednih bogotaca Joakima i Jane i svih svetih da nas pomile i spasi kao blagi čovjekoljubiv. Narod se osenjuje krstnim znakom, čini poklone pa se razilazi, dok hor gromko pjeva mnogoljetije caru. Sveštenik u oltaru skida svoje odežde govoreći: sada otpuštaš u miru slugu svoga. I dalje peva tropare i himne ocu i svetitelju crkve, čiju je liturgiju služio, zatim i prečistoj i preslavnoj djevi, koja je savršila razenje onoga kome je bila služena cela liturgija. Đakon za to vrijeme upotrebi sve što je ostalo u svetoj čaši, zatim naspe vina i vode u nju, opere iznutra i to popije, pa je sunđerom pažljivo osuši, tako da ništa ne ostane. Zatim sredi svete sasude zajedno, pokrije ih i poveže, govoreći isto što i sveštenik: sada otpuštaš u miru slugu svojega. I ponavlja iste pesme i molitve. Na kraju obojice izlaze iz hrama blistajućom svežinom na licima, radošću koja ispunjava duh
i blagodarnošću Gospodu na ustima svojim. Zaključak. Dejstvo božanstvene liturgije na dušu je veliko, savršava se vidljivo pred očima cijelog sveta i nevidljivo. Dovoljno je moliti se pobožno i prilježno pratiti svaku radnju na koju smerno poziva đakon, pa da se duša uzdigne do uzvišenog raspoloženja. Hristove zapovesti za nju su ispunjene, Hristov jaram je blag i breme lako. Kada izađe iz hrama gdje je prisustvovao božanskoj trpezi ljubavi, čovjek gleda na sve ljude kao na svoju braću. Počinjući svoje uobičajene poslove u službi ili u porodici ili ma gde, i nehotice u svojoj duši čuva duboki utisak ljubavi prema ljudima koji je Bogo čovjek donio sa neba. Nehotice postaje milostiv i ljubavan prema potčinjenima ako ima vlast nad drugim ljudima. Ako je sam pod vlašću drugoga, voljnije i sa ljubavlju mu se potčinjava kao samom spasitelju. Ako vidi nekoga ko traži pomoć, srce mu i više nego ikada raspoloženo da pomogne, sa zadovoljstvom i ljubavlju daje potrebitom. Ako je sam potrebit, blagodarno prima i najmanje darove i moli se za svoga dobrotvora više nego ikada. I svi koji su pažljivo slušali božanstvenu liturgiju izlaze krotki, ljubazniji u ophođenju sa ljudima, druželjubiviji i tiši u svojim postupcima. Zato je za svakoga koji želi da napreduje i postane bolji potrebno da često, koliko je to moguće, prisustvuje božanstvenoj liturgiji i da pažljivo sluša. Ona neosjetno izgrađuje i oblikuje čovjeka. Što se ljudsko društvo već nije sasvim raspalo, što ljudi ne odišu potpunom, nepomirljivom međusobnom mržnjom, tajni uzrok tome je božanstvena liturgija koja podsjeća čovjeka na svetu nebesku ljubav prema svome bratu. Zato ko hoće da se osnaži u ljubavi, treba što češće da učestvuje sa strahom, verom i ljubavlju u ovoj sveštenoj trpezi ljubavi. Ako se neko osjeća nedostojnim da u svoje usta prima samoga Boga koji je sav ljubav, onda neka gleda kako se drugi pričešćuju da bi neprimjetno i neosjetno svake nedelje postajao savršeniji. Veliki i neizmjeran može da bude uticaj božanstvene liturgije ako čovjek ono što je čuo na njoj unese u svoj život. Ona sve podjednako podučava, podjednako djeluje na sva zvanja, na sve staleže, od cara do posljednjeg siromaha, svima govori jednim istim jezikom, sve uči ljubavi koja povezuje društvo i koja je nevidljivi pokretač svega, hrana života. Ako božanstvena liturgija tako snažno djeluje na prisutne kada se ona savršava, još snažnije djeluje na onoga koji je savršava, na jereja. Ako je pobožno savršava sa strahom, verom i ljubavlju, onda je on već sav čist, podoban sasudu, koji se zatim ni za šta drugo ne upotrebljava. U vršenju svojih različitih pastirskih dužnosti toga dana ili u porodici među svojim domaćima ili među svojim parohijanima, koji su također njegova porodica, sam spasitelj će se u njemu ogledati, a u svakom njegovom delanju dejstvovat će Hristos i u njegovim rečima govorit će Hristos. Kada bude mirio zavađene, kada bude nagovarao silnoga da bude milostiv prema slabom, kada tešio žalošćenog, smiruje razjarenog ili ugnjetavanog bodri na trpljenje ili njegove reči će imati silu lekovitog ulja i bit će na svakom mestu reči, mira i ljubavi.